Patan fatule nei asa whareile I Talafoa Radio Samoa. Sa ripoti la tamai o le whao Alfred wa whaero mai ai wa siria mara se fulu wafe fale wa motu sia mai ai le tise ma ame sia mai ai tangata I whaetu o lo o haafia. Lo o whamawina o ngalu o atu le se fulu lua mita le maulunga wa vaia I le Gulf Coast ma wa matua isi I le Sami. Wa anua noa I fo I whai ngā malanga wa whaale au ngaina o na o haafianga la vo le wha ma wa whamawnia mai le pāni. Lava mana le sei fuosi ma ia fa fonga I telefone de Samoa le amanga le vaia. Talo falava malo le soifua si mai le whaafonga I telefone Radio Samoa mo le amatanga le nei vai aso. Wa whaalauno mai le Parliamentary o Stadio Anthony Albanese lana fuafuanga mo ni fisosoani maua nei tangata na afia I le whao Alfred I le Disaster Recovery Allowance ma wa mawhai neo na taro sanga tangata na afia I le wha mo le toe maua I o tupe na lusi o na o le wha le tono le tau mo le mawhai o na saufia I ngā ruenga. Amania mai le Official Services Australia wa avano nei le tarasanga ato tangata mo fesoasoani nei mo I lātou na awhia I lea wha. Whaero fo le Parliamentary o tai ao le a amata wha mamalu ai lea wha tatau mai mawhaio na nga I le upengta whailangi na mai gov e siaki eilo wanga wa amo I fesoasoani. Ta ua fo I ono yei nisi fesoasoani wha upopo mo tangata awhia mai o lātou lava setete mapulenga whaloto I whale. O le unga palo ta whataitai sa whaatino mai le whai unga rewa yaso se I o mai le tau na leila, wailo ai, wa si pere langolango tangata ina ia avea pea Anthony Albanese ma pare mia o Stadia, ma wa whaasoro ina telele ba, e wa hai ma le taitai o le Liberals o Peter Dutton. Wa whailo mai le unga o lea palo ta whataitai, I le mai o le whai ngā malanga le pare mia le tu I saute se sai o Queensland, lea na fia I lea whaa. O le whai unga fo I le vaiaso na wha mautu mai ai, le toe manu malo ina fo I le Labour, o le whai ngā malo a Australia I se Seafopo Western Australia. O le tūra I mai o lo longa ma le a whai Queensland, o le walau ina ai e le Parliamentary le whai o le whai ngā pālota le atunuu I a perila, pe o na manatu I ai le toatele, pe tai wa whai loa I li pote le anga I atu le atunuu I whai ngā pālota I le masina o me. O pito nuu mataulanga I sa saute I sa sae o Queensland ma le tu I mātua New South Wales na afia I le whao Alfred, wa manino mai I ata mai le televise ma ofisa whaasaralau a afianga o le whai tu na afia ma wa maita wina o lo longa lava o lo mātele ina tele ai a afianga. E tele mga ala o lo tāpuni a pea o mai le so, a toai ma le a mata o ngā duenga wha mama mai isi pito nuu. O lo whaasala la wina ua o I le whaitau piriona, le tau o mea ua whaalea ngaina, ma o lo tele pea lapta inga molo longa I le eitua au sitaria. Ano noa I whale wa motu sia mai eile ele tise, ma o le Cold Coast le whaitu leo lo ta ua mai na whaata tele ia ia fianga mai le whai unga rewa yaso. Tua tasi le tamana mariu na ua tawhera na ta'vale I lo longa I New South Wales le Asparele. Se fulu walu tau sango se li talapou na tau sa idia mai le whaitua Logan I le pōna pōpe tai ua maua li poti ua maua o lo saunga le mū. Talu mai lapta inga o le whao Alfred sa wa ia pēi whaasararaunga le toa telo tangata ia ngā I pēi I le sami mō matamatanga a o whaata tele mai le whaa. Lo iei nei fita e to rua lo I se tūlanga tinga I nei le wharamai ina ua la vea se ta avale le vaenga o le puipuinga I le tu I mātua ni Usa Welese I le whaai unga le vaiaso sa whenga iai ma ngā luenga la vea ai.
E to whātala wau mō ria na ua mai ale whata ua ina, o se whaalawalawe na tupu i se taulanga whātau i New South Wales, li potia na awhia i se ri i manuanga ina ua tui se i turau e se tasi. O le taulanga whātau le whaitua Hornsby, i la waule las whareile whai leo leo, o se tamatala wau e luas futasi tausanga ma le tamaita i e luas furu fitu tausanga, na anga i se atu iai i ani teine tala wau se toa lua, ma li i tala wau e toa tolu, ma a mata loa no spa ia i la ua ia. O le luas futasi tausanga fita ua ina na ngau ia na mea tō tino, ma a fialo na vai manuanga mai leo spa inga, ma tong fitia i a paramedics i le no whanga le tupoire whalawalawe, ma a vei le wharamai Royal North Shore. Pai mai o talavou na whaia leo spa inga e ta isfuru rima ma le sfuru ono tausanga le mātutua ma na ave atu le ofisa o le reo Castle Hill le toa whaa mō ria i le ngaoi ma le wha o lima. Ma le talamoni muli, ua au whaatasi tō tino e pūlea malai waalele i le atunuu ua tatauna whaatūranga ni suinga i tūranga tau le puipuinga i le malai waalele i Avalon i me le pone. Ma ua wala au foi mō le whaia o se suenga i le tūlanga na sao atuai ia se li tala vau na alu atu ma se whana unu whale se waalele na sao ni e whai malanga i le Stofel Vastaruai ia maangi ngai li poti ofisa whaasara lau. Na pu e ia lau whai ngā ruenga le waalele manisi sapso soani ane iai le ali i tala vau e na se fulu fitu tausanga le matua. Wa lango e nisi o sui o le Parliamentary le wala au mo le whai o se suenga ma le whaalele i atili o le puipuinga i le malai waalele i Avalon ia mai si fo i malai waalele la iti le atunuu. Whai mai li poti e whaafitai e leo i la tau na sila whiana nei mata upu le leo se soi fua mau i le nei whaalawe. I o tala nana video sa momo lau whaafonga mai le nei fo yaso manuia ngā ruenga la awhenga ia. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Alofa no pita no mafaali sofina ngalo e winga ile luma na i o tau nanga mai. E mo bia le pule nga no au kilani lau soswani. Ile whainga wana whai unga tau se le ni moati na e ile tau sanga o luma nei. O whatara noanga e winga ile fu whanga whare tau sanga ale pule nga no leo watatala se i au lia le aso lo se furbalu o mati. Mātou te mo bia sofina ngalo whalia e winga i nei fu whanga mora tātou i tulangi. Mo nisha whamtalanga ile awale whaali sofina ngalo asia siane ile akhaveyose.nz/our-plan. Mātou te whaia ni fo auroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu whawhitulua. Po le olua tasi ono valu whitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo. Y'all know the name. DJ. Hey.
pefea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia fia iai o solela susulu mai ma o mana tuai la u Samoa le nuku o te nofo ai e fa pefea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia fia iai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ho ua lo fai la u Samoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai Lo ua lo fai la u Samoa matalasi Ai lau a fua tai au ua baua. Ta lofa i le lofa maleanga le leo le tua ua tātou toi wheiloa i ei foi. I le dei a wauli o le asonga fua. Aso sfulu o le masino mati lua whelua sfulu ma le riba. Wha mwe moe o lo manuia oi le ala whai maranga ngae o le lai le tai au na le la. Ia ma le ala usu foi o Samoa i o na tiute mo na Faiva masani. Ia o le tangata malana ua tutofi ai. Ta lofa lava. Alo le soifua manuia ma le langi matafi, e le whaafonga tā pua i a mai se fo i o le sila mai moa, le atunu pele Samoa mai tafa e fi o le lanulangi. Whapena fo i le nei atunu o New Zealand, i le ofisa au tū i au kilani manukau, ua avea ma ainga lona lua o Samoa, i Aotearoa nei. Ia, whatalofa i a te oi, a le ua tā walunga atu wai fo i ma le unanga ma le tautua, a le tō whaa, ia se manu Francis Joana ia pole ftelinga foi ia fafonga mua i le nei a ulo le asonga fua. Pa mwe moe sa manuia ia le nei aso i tiute ma Faiva alo Filipa o le whaapoponga o le tātou por kalame o le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Tā whai lo i nā vaitau ma masani i fo i le manawa o ngā ruenga. Ia a o lea, ia o suia. I le ngā Gagaifo Faiva o le atunu. O le alawa la, le mata upu sa e whenga i mo o i le so, le ngā ruenga. Ia po le au nofa fale, po o i la tau fo i o lo o ngā lulue. Ia o Faiva na. Ia e, sa whaamalu malu ai a au alofa o le atua. Ia whaftai fo i, o le ua tātou toi wheloa i lumo le nu, ua le o tua o le nu. Whaftai ua tātou wheloa i pu e o manu, ua le o pu e o mala. Ia mai se fo i o le anga le lei o le atua sa ia whaatafa i au vale vale. Ia ma wha moe fo i le peau langa vale. Ia i le whai ngā malanga. I le asiasi atu i lo tātou o tanu pele o Samoa. I le whai unga fo i o le nāwai aso. Ia ma le toe malanga mai. Ia a o tāpuai matali ngā le atunu. A o le a se wha oso. O le a se sau moria. O le whai ngā malanga. Ngā o mea mare pele pe ame. Ia ai ui o lea. O le a le ngasu ma le tele o le ngau sa. E pei o na iai ngase o malo i lo tātou tano. Ai tātou te tūtasi pe i le atua malana wha tō whala inga. Male mana lilo le nganga pa ia na te musuia i o tātou te tai. Se whaia whale lei se ngā mea se Ua peo le kaimi voi le o usu le pese voi. Ua ma sofa ua ma lepe ka fe A mo moe lo manuia le tāwhatolu le tātou vāna nofo i pa ia mo mamalu wha le malo. Ia e te dane fo i o pa ia mo mamalu wha le anga nuu wha le atunu. A ia mana tua, ia mawalunga. Sa vi inga le atua e mo moli e hana au na pa ia. Le au whainga alwenga tutofia le atua e whata whaita o langa e fia. Ia, o le vi inga le nae wha fo i lo tātou tapa au sili. Ona o mea le lei ua ia whaia. Mo oe ma i tātou uma, a wā o le tangata e fuafua, a o le atua na te whātaunu uina. Ioe, so se Faiva lava. Ia, lela ua ngā Gagaifo Faiva le atunu,
O manawa fo i le toali I tiu te mawhaiva lo filima. Ia, whaafitai I le tua. O I lato umolo ngā lurue ma whaafonga bai lunga o le ala tele. O he o lo o whaafoina I a taxis. Uber drivers or Uber Eats. Whaapena fo I le au ave pasi o le au ave loli o le au ave courier. Ia ma le au ave train. Ai maise lava. O le nganga whaafitai I se to maima se anga waa whaapitoa. Mo alo mata ma whanau ma so seisi ai whai le Faiva lea. O le pailate. A captain of an aeroplane. O I la tau fo I e whaafoina. Ia tautai o le vasa. I whe malanga inga I lunga o peau mga rungaru o le sami. Wha malo ma whaafitai. Alo mata ma whanau uma lea tunu o lo whaatinoina. Ia Faiva SS. O Faiva e whai e le ngātai whale. O Faiva e whai I le lau ele. Ia ma tuavao. Ia ma tumau. Ia e mase fo e whai le vātetea. Faiva langa o le vākekea. Ia o e whelelei me o prosuki, ma e whelelei me o lo keki. Helicopters ma vālili. Ai mase ala vālili sa video lo whea vea. I ma whita aloloa I ele atunu. I le malanga atu I malanga ni. O mai mo pēna whapea vo le tusa le lei ma se mea I nei ona vai taimi, nā lo mo I ni ama e mawhawhau po o sainga le lai o inga ngā koe pupule whau ai ku I Shanghai. Ngā koe mo ingi ai koe pupule wha mai o lau ai tau nuu I le vaifore ka o le Yangtze Kayang. Ai koe mo ingi ai koe pulakunga. Ai ka ngu ulo malwa le leo mai, ei sainga ke fua mai. Le ai ma se visa fo leo se sainga sa we, o whakanga whasolo a ko sainga kako. Ia, nai tala mali e nā. Ai, ele mo whai ona tu uai le whaatalo whai a te o tau, te mamtina mātua le te no, tu a sina. O paanga tō tino na ale a te usavea. E a wheat, I so se taimi. E whaatino oile o nanga mali tau tua. E whaaftai atu I a te o tau I lau tō fōi. Te talo ma lau tō fōi o lenga I luma le tua. E le patino ina o whanau o le tō wainga. Ai whapena I tama whanau uma le atunu I so se Faiva. O lo o ngā lurue ma ngā pāti ai. Whaaftai tele te mamtina mātutua I maota malawa. Whale o tangata mātutua. Ia me se fōi o maota ngā selo whaatau tori ai. I whale fu mā prusia o tau whanga. Whaamui moe I le tua. I lona alofa ma lona ngalelei e ta wala mai ao. Ma mafau fonga, ma to mai ma nga wa es o li im to mai tai fo mai. Ia, wa o wina wha pitoa il matafa ioi. Ia o tong fitinga. O waila au, o tau tonga, o fusinga, o a uma me uma. Wala mai eile alofa o le tua. I tama whanau lo whaia le nā ngā aluenga. Whatalofa I so se matanga aluenga. Ale tunu o lo ngā lurua I o tātou tangata. Tama whanau ma ia onga, ma whai a onga, o fisa o leo leo, ma le tele o leo leo. E awa pena fo, I matanga aluenga le malo, matanga aluenga tū ma oti. Ma tau tia. Le malanga mai la sona nafi. E ma tau tia. Pei whātua, leo e o I Samoa, I le taimi fo leo, o valelia ma le ofo. Ia e miso le vai teimi fo le na matuangi, whaatau tau wai I a savili ma matangi. Oso ma le mafui e. Ma vai papa I o ngā sami e me tau tectonic plates. Nanga lulu ato ai. Tofu lu swa sami I lalo miti I ato mai le matawhanga. Toi saulo ma le kama. Saulo ua ngalu lolo ngalu afi. Le tsunami o le lua afe ma le iwa. Ai le po na po, ma le aso ato ana nafi ina ua maia. Nau na maia te isi na wau. Tau mawhitanga ma to na I fo I matali ngā sua o le sapati. Oso lo ma le mea. Iwe. Whapea ta ita ai o le ale ma whai o na masi I le waalele. Le New Zealand na toi fo I mai ai. Ia pe cancel fo I ma le whai ngā malanga. Ai ui o lea. Aftai le tua. Lona anga le lei. Ma lona to aside. E tele ngese.
a o lona alofa a muti vale o lo tau muri pea lea ia te oe maa uma i tātou uma. Malona si la fia le lei, a lo o iai ngā ruenga ma le tautua, a lea tangata ma lea tangata e ta tau o na whaatino, ma wha au pea, o lana wha mrianga le nā, ua tofu si ai i tātou uma, mahana me alofa. Ia, sa o wha la le lei le tua o au, le tua o Samoa, le tua o apera amo ma isa ako, ma isa raelu. Ia, o le tua fo i le nā, o le lofa, muti vale. O le ufusi ai i tātou le whau o malo, o morila ia leo lapa o malo. Mala au i fonga. E vi ia i le tua i lona anga le lei, ma lona lofa. Tau muli pea ia i tātou. Ata lofa fo i le whanau i le tu ua onga i le lei fo i a wauli o le aso. Nga fua aso sfulu o mati. Le vape i a sole o le kausanga. A o le masina fo i la tau ia. Ia, e vi ia le tua. Ro maua le ola ma le malosi fa afawina i le aso ma le aso. Ia, o lo whaatino ai le auaunanga ma le tautua. I le whaafonga anga ma le tapua inga fo i le tunu umalana sila mai moa mai i tawhai fio le rangi. Samoa i New Zealand, Samoa i Australia, Samoa i Hawaii, Samoa i le malo tele o Amerika mo na stete 5 Whaatalo whatu, whaafeilua i atu fo, i ma wha malo le soifua manuia i atu tau malau tau tāpua inga. Ia, talo sia fo i olo manuia o tau Faiva o lo ngā pāti ai. O whea le atu nu o le lalulang, le atu Asia, le atu Europa, Afrika, o loo i ai ia le pa ia mawalunga o le tātou o tunu. Ia mani do whawanga fo i le mao tua, tātou te le i mawhau wina, o le ao o i ai. Ia le exploration na le Samoa. O le ao o i ese uma mafu angwale o no o atu le nātangata ina. Ma ka whao, ma ka ase ai ma. No fwai, ma tina e ai, o lona a inga. O ana tina e o lana pisi nisi. Ia male mafu anga nā lai ngā loa. Ia po nisi fu i sola wale o koi ai masisi. Koi fia fai whalawe lawe fu lele i o laku a inga. Nga o alea whai le me o le hide out. No ala i alea whai le me ta o le hide away. Vanish from the surface of the earth. Yeah, is balava mafuanga. O le tu o le tangata mar. Yeah, ui o lea nganga whaftai, o lo mwhai una tātou whelo i pea. Whatalo whapitola wailunga o le tātou apia fōlinga. Pa anga tō tino le atou o Sevea, se Yuli, le ulua i ali i pesta tā marenangi Al Harrington Lavea. Ia whapefo i le tātou YouTube channel. So, welcome to the show. Another episode of Gagaifo Faiva. Ina ua tūlalata e ngoto fo i le la. Ia ma fo i atu i le no fuanga e mapu marolo i e koe oso mai fora i le tai au. E whaftai fo i le tua. I lana pui nga saunga le mū le tātou tunu. O le alawa i maa e manatu fo i o i umatangi leo Cyclone Alfred e le ingo le mea. O le fo i o le wha lea na wha manu. Na oni nai umatangi. E mo ia e tele la au. E pa uununga le awala i ma whapena fo i mana wha lea ngai nai i le tūlanga. O le tauranga. Le lolo vai o le tauranga. Ia me se fo i nu utua. O te whawhetai i ngā ruenga le whaatino i le tau whaaloloto i na fo le ma whaalau tele i a la vai. O a whaingoa fia i o na miti ia le sua vai ia ma whaatawhi atu a ngā i tei le sami. O tau whio lolo ai ia le lolo vai o no whanga ia amata mai i le tauranga ia pia anga i atu i sifo i le malai walele. Ia le na, o nai mea na o lo wheto ai mo le tātou te nuu nei vai tau. Ia o a whok le kai mi o soile la, o le matua be vela. Ia whape na. Whafte atu i le to telefo i o i tātou, sa tātou wheiloa i atu i na yaso ia pe whape lima
I le tātou atunu pele I Samoa. A makaku alau whakalofa. Malau fusi, malau songi, malau kisi, malau opo mai, malau fusi mai. I le malai wa lele I au kilani. Se I o lungo le wa lele. Se I e toi oso I lalo ma le wa lele I o I whale olo. Le malai o le loi fonga maling. I malai fonga fifi foi pēr tau nu. Ia malo, maainga, mapaang. Oka, le matau tia. Ia, o zoi lalo, sa vali atu. E tele I lopo whelo li me whatalofa. Ao whelo ala whau kisi o le si saulo kisi le muau. Ta whewhe pēr foi me foi a papalangi, tangata lawi lo le o papalangi. Ia me ta o me celebrities and autographs. O longa winga ke fiu ke sengi o tele o whai atu no whapea o stangata lawi lo ai le ai o se o le whai loa I tangata le atu no malato amana ia se tautua whaale au ia a le tele a tala tangata le atu se vea o matou le fifia o le mea sao ia ma le matou tali e ke akaloa loa Ia, ua maali fo ingi me o le a whai le asu le nei. Ia, e oi na malanga o le bala au po ia le atua I stasi fo I sa whasau sao le nei a inga le tama le whale le sunga le matia le au pepe ta lauka la auli lau pepa le tolu. Ia, ai whaftai fo I le avanoa sa whailoa I ai mai tu tino to tele le tātou ai. I le ngata I tono vai moso o tawhai fi o Samoa ia mo lo tātou ai ngai sinawe maudu ma tō tua leo ua ta oto malango mau ai ia le fionga le tama le whale. Ia po le whtelainga fo I a whala whesitai ta lauta la auli lau pepa le tolu. Ia po le fionga fo I le suafa ia lau pepe. Ia tele o tātou ainga o Paolo Mangafa o wō me masani. Ia sa tātou whailoa ia I nei aso o tōna I atu. Sang ia I fo I le alofa atu mo le alofa mai o le ao mafola. O Paolo Mangafa ninili mani ngafa Sicily. Ia o tātou ainga. Ia e whasino lewa foi. E oi ina le I umi se nofo inga. I le swafa o le tātou ainga. I le sunga le mataia. Ia e sai longa fo I le tula I mai. I le tautuaina o le tātou ainga. Ai maiso le tautuaina o le kalesia o le whakasa. I tonu o le afio anga o pia. Mai atu ia tamalo sina ia whapea fo I le foi fale o sale valasi ma le mamalu I le vaina le lepa ma le whana tolu. I le ekalesia le na whaelonga atu nei le se lau 5 ea ia tausanga talu o na taunu mai ia Ioana Viliamo ma launa maala I luma ma le ekalesia I tonu o le fio anga pia. Ae maise foi la o wō mai masani o a inga o lewa o na fui SS. Ma vala. Ia a leo mo tātou whailoa. E ui na whailoa I se tūlanga o le tangi maiala ma le loifonga pa ono le au pongi sa ufiti ailo tātou ainga. Sinave maulu ma tō tua whapena fo I le malai vai ala I vai moso. Ia ai Wa bea fo le avanoa, tua tātou to e wheloa, iai balau lua whasira whai. Ia ma whapenao na mana tua I pēr le tau o si o singa o tātou ainga, ma le wha mau popoina o tātou ainga. Ia ai. Alana nae, mori e tuai, wha mai senga ma, wha mawhanwhananga, I le tātou tina pele, o le sa tau si ali I le whatalenga I le whala whasitai, la auli. Ia po le sunga fo I le au pepe. Ia po le sunga fo I ma le fionga le tama le whale le suafa mataia. Ia. O ati ngā. O
o le tulanga o le loto whaanonoa. Ia e tonu lava o lo mou le manosi le fionga le tamaita i sa tausialii. Ia le tātou tina ia tinga ina. Ia whapea foi ia le sunga ia tia ma le whalitua ia ma le nofa alo ma utou uma le whanau pele. Ia utou maua le noto tele ia ma le malosi i le mawhauwhau. Ma whaalango i le nganga pa ia. Ma le tātou tapa au sili le langi e maua ai. Ia le whaasino manga. Whapena foi walanga ma o te taunu i Samoa. Tele foi isi maliu ma isi foi tu malo ma isi usu ngā whono. Ia mamori atu foi le whamai senga. Ia te utu uma o ainga. Ia sa awhia ai i le aopongi sound o le wala upa ia a le tua. Whapena foi i New Zealand ma Australia, po whia lava na tūlai mei i e whala lave. Ia, wa whamanapa i lea tua ngā ruenga, lea tangata, ma lea tangata. Talo whailunga le tātou ai le au tusi, pestana o ia, talo whalava, Michael Bates, talo wha le masania i Sophie Andrew, ia, talo whalava, ia, mai, tūwhala tātou porkalame. Press the like button, subscribe, and also share our program. And leave me a comment. Lau tō una nei le atou sa vea. I le nei fo i au huli. In ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Alatina and Rose Tupuola. Tālo whalava balol soi fu manuia. Alo sina a ati. A vea fo i le nei awa noa tāua. E mamoli e tuaile a nganga whaftai. Ia ma le wha malo fo i le au nanga ma le tautua. A le Pacific Easy Money Transfer. Le fionga ia pesta ta malangi, whai malo, tuala, muli anga tele, Alan Stowers, ia male au whai ngā ruenga. Lenga te New Zealand ei e whapena foi, ia i nā taualo ngā lulue mai Samoa. Mai si atunu ua le Pasifika ma Australia, alo whafoina ma whatautaia, ia le o nanga le nā Pacific Easy Money Transfer, whai ngō fia ai o na whamomoli, ma waia tātou tupe i se taimi whara, like titi ma le whaatau wa a ua taunu. E re ato se ona su se kone ua taunu. Ia lau tupe wha momoli mai so se atunu o lau langi whawhtei tele lau fionga tuala pe stata ma langi. Ia whapena fo ile au unanga o lo iai Samoa o le tamaitai o lili ma le tamaitai o kuini ma utou umalawa. I le whaatinoina o le ngāruenga. Le ngata le Pacific Easy Money Transfer, ia e whapena fo i male o nanga, male tautua. Pea whai le isau tā wale, te ke laku fo ua. Le Moana Rentals, i rātu ofisa le ngata i whaleolo i le malai malele. Ia e whapena fo i le anga i atu i muli whanua, ma sātu i muli flufi. Ia male tātou ofisa au tū, a le Moana Rentals i Alafua. Mori e tuai, le nganga whaftai, mo le whamalo, ia mo auto uma. O lo whanongolongo mai o fufu malanga mo Samoa, ia o le tulanga le nao tātou tupe whamomoli, Pacific Easy Money Transfer. Se tā avale mo le ainga mo oe lela e malanga atu. Au ne ngalo manatua, Moana Rentals. Ia le nā. Awatu le nganga whaftai ma le whamalo. Ia whapena fo le au unanga ma le tautua. A le fionga ia le Malu Madeline to Whaiono. Ia o le langolongo sua fo i a le sunga i le muangu tia. Toko tautai to Whaiono. Ma le matango fie. O le no whanga ia e te alu i te nofo ma e whaamalu luai. Ma maua tu ilunga wailima i te apapata le Wells venue. Ia, po o le no whanga ua whaengo ina nei. O le Sky Villas Apartments. Beautiful. And it's a tranquility of quality and escape to the natural beauty. Mana tō mea e se teimi o te wātua ele telefoni. Ia, e so tai ele sunga ia li i Samoa. Ia, manisi fu o le pūlenga. A le Sky Villas Apartments i te apapata.
After tele, lo fiongo le malu Madeline, to whai ono ia whapena fwoi. Le sunga ia toko tau trai. I le whaangai na fwoi o lea au o nanga mātango fie. O whale ia o villas, privately owned, and they are just beautiful environment. Beautiful. You know. Era te bi o tango la ile Watulu no Maryland na. Ia o le Sky Villas. Ia a whai o sa ili o taunga tā tele. Ia tei le taulanga ma whalten mālo le taulanga. Ia e la i ele no whange. Te pe ai lunga e kilo mea i lalo ile. Ile e kale sia pahai. Ma e tilo mai i le atu whalenga atoa. I le whanga o apia. Oi nā i le mea fo le i le luma. Tōru lavoro Aggie Grace Hotel, Sheraton Hotel. Ia whaasawele i nā le tala whātai le nā si o mai i luma o le Basilica ia po le malu le Kalesia Katoliko i Muriwai. Ma le no whanga le ue nei le fau ma ua whaatui nai ia whale o le malo. Ofisa au tū o le malo. No whanga ato le nā sa ta ua whanga o le whanga o so alo. Le one ato le nā. Ia e te ua o mai ia le vaenga. E asi le no whanga wa i wha malu ai so alo. Sa no fo iutai i vaidima. Wa e fesilita ngata o whena maua mai ai le ngore no o apia le taulanga o Samoa. The capital of Samoa is Apia. O api I-A, o le api I-A. Ngai rau o mawhau, mo le spare langa whapalang. Ia, and o tau no mai. Ia, o iai tangata, o api ai. Wale me whai lola, ia le na, a whio maiso alo e wha malu. Ia ma pena, i ngā tai le ngā tai whale. Nena ta o le whanga o so alo. Ia na ua ta ua loa i le toina o lea wā pia o iei tangata o api se ise teimi o ta ua leo le tangata o e na taunu mai ma api loa i nā i le whanga lea ma sani o na wha malu o i so alo. Nā fua i le upule nā so alo ua pia lo whanga. Na maua i la ia leo o le ngō le taulanga o Samoa o apia. O ei tangata ua apia. E ka ukuro e popoko e lau. O mai la iei. O mousi o mea o ngāle nge yaso. Me woi loa tu nei wai fasili telo tangata. Ia e tō tele lea tenu ue le maan malamba ia. I le tala tu ule nā o lea tenu. I le mea na mauai. Ia le capital. Ia po le taulanga au tū o Samoa. O apia. Ia le nā, ese le mātango fie, paolo mangafa, tu o le malo, le sunga le tama le fale i le mataia. Atalo fatu ia tātou ainga, o me masani o paolo mangafa, tau songa i nātu umusan tātou whilo i ai. Oka, se aso i nā mātango fie. Pātalo fatu fo i mawha malo, ma moli atu le nganga whaftai, o e sa ta i le soa, e pei ona iai, ia riftalenga ia whala si ta i ken, ia meise lewa foi, ia no tātou uso. Riftalenga ia whalea whanga, namu lau ulu, fofonga mua o le vai maunga, Hawaii, o namu lau ulu, Hawaii le vea. Ia re vape o le usong, vape leo, o wha au okuma, whafka e ale ai. After le tu le mea lofa alo tātou te mā, o lo mwhai o na tausi ai o tātou ainga. After i fo i le tu o le tātou ainga, sa tātou whelua iai, suli o whaleba ai, ia, tanu wasama le nai tu o le tātou ainga, le mwhai o na whangaluina. Aso whape nei pe au o na tātou tūtula i whaatasi mo pulu lima whaatasi, o i e loa ai ainga lelei. Mai se fo i so paolo so fa malunga so malua papa
e lo tātou ainga i le whanawhasto. Lo tātou ainga i le whale safune ma taulau niu, mai le motu tele i sa la whai. Ma mea ma o tau uma nā whio mai. Ia, ale ma whai a fo na ngalo. O tei le tātou wheloi. Ia, mai loai. Ae, o le tātou polkalambe o le tānoa awa e tau muli muli ai. O tātou tangata, e o lava i le au whaatau mea mata. I le marketi, o le au whaatau ia, i le whaleia. O e nonofo i au tā whaala ma whaia lātou marketi. Awa le winga le na, alula ka vare ka hawhewelo ngā whakau se afu se ka wesi po le ase mea whapena. O loa ana i o tātou tangata. O lo o whaatino ai le lātou watinae. Ma lātou wa marketi e whai i au tā whaala o no whanga ma whanua ma ele o lo o ngā rurue. Tasil nā me tā ua tele. O tala tangata ye momoli mai ma whapea mai o fia aisa mo. Se mai le au soin. Le anga lava le me tā ua tele o le anu o le tangata mamoli mau ma wa ai i me ye tutupu. Tele le au whai whaato anga. Tele le au whai lafu manu. Tele fo i lato o lo o whaatino ina Faiva na ngātai whale. E luakua mai il malai balele alu i oi mulifangua e kami i foi oi le vasa hotel. Ke la kua kuku waka ngaka malako kaui a le wala, whangusea. Nganga kua, lua whangusea e whaku wapengele i se mea ina iai. A o tautala, a tautalo ma mea whapena au whai. Lelanda e se le mana ia i le vele. Malanga, ma mata, ma moli mau. Matali tonu i tala i o te whai atuai. Ele o nge Samoa, ele o fia ai Samoa. Na paua bea ia e mawalunga o la tūtau. O loa e avatu i fafu. O loa o lo o ngaosi i atunu i fafu. Imports. Lala fo ina dai, la iona malosi la ufautua. As an advocate for Samoan manufactured and made goods, we encourage our people to buy with the emotion that these products are manufactured and also produced and made by our own Samoan people. Ola finaunga fo i lea lena watu lava i lea matanga. A ole i tū le whainga malo. A le whatuatua i lea tua Samoa watasi. Ina ia toi whafo i le estate tausi, le Western Samoa Estate Corporation. E whaatino pe whaatu seisi vaenga ua leo ua whaingoina nei o le Samoa Export Authority. O le winga le nā whaalapuputonga. Ina ia toi whausia ma whaamalosia e Samoa. Ia le tūlanga o le tali atu i le au whai whaatoanga, whapea fo i ma le au whaiwhaiwa. Ma le au ngaosi o loa. Awa o le mea sa i e muamua. O i lātou, o le au whai whaatoanga, o le au whaiwhaiwa, o le au ngaosi o loa. E umana a lātou watinae, whai le sele selenga. O na tau o mai leo nai whai whaatoanga. Ia tunu o i whafo sa ili maketi e lafo ma i ai a lātou whai le leanga. Wautou si sila le te leo le mata aupu leo. Uma, ona la langa le bau. Whai whaatoanga. Lafu manu. Vau matua. Whai ngā whaiva. Ona uma leo. Leo wa whai le sele selenga. Ai o tapuni le este tausi. O le eisi no whanga. Po seisi whalaputonga. E sulu i ai le au whai o loa, ma le au whai whaatoanga, whapena fo i le au whai whaiva. O la lana mea tupu, e o mai e to tongi pasese, o tangata lava ia ma lātu watina, e ma le au whai o loa, e o mai whafo su en maketi, e la malafo ma iai, ma mumori ma iai, ia lātu whaele leanga, ma lātu o lolo ngosi Samoa. O tausi sila, i le time frame, le umi,
o ngā rulue le au whaiwhātoanga ma le au ngausi o loa, le au whaiwhaiwa. E le eise no whanga e toi suru iai, e ave iai a lātou mea mata o lātou o loa, whapena foi, ano mana whasi ia whapea foi, ma le tūlanga o whainga whaiwa. O le mawhauwhaunga a toa au tū, i tū ātua la ufautuanga le mata upule o le toi whaolo le estate tausi, o le Westek. Ina ia mawhai o na pule ai le malo, ma ia whausia ni warehouses te tele for storage. Mai o le a tele fo i ngā ruenga, maawa no whai ngā ruenga, mō tangata e o mai e whai mene, ia lava ni pusa aisa te tele, coolers, icebox, and a packaging operation. Tangata e o mai e pack whalelei. Ia tuu te tonu o lale toa inga whai, pe tuu apa, pe tuu initanga, pe pepa i ila ma mea whapena. Ia preserve ai, le bingo le upulena, ina ia mautinoa. O le a umi se taimi, o le quality le lei o ia o loa, o lo teo mau. A le so ea to le malo, e ni maketi i fafo. Ma a venga le nā, e le au whai whāto anga a Samoa, ma le au whai Faiva, ai misa lau ngausi o loa. E le toi popole leo mai i fafo, e so e ni maketi. O autosi sila i le tūlanga pangatia o le sau o le whai whāto anga la tauia. A local farmer coming to New Zealand, Australia, or in the Asian Pacific, or even the United States, and the European Union and countries to find markets. Sa ili ni maketi e mai ai. E le mawhai o na lātou o mai. O i lātou o whaapitoa o lātou to mai maanga waa i le kukoingo le kalo ma le whanguka ingo lea. The level of negotiation in terms of diplomacy o le mea le nai te tau na whai le malo sa au fautua tuai. I le sunga lauli a o le lei le malo a le na whatau nuu le lua vaso o tōna i atu. Le nā ua sua i loa le ele. E whaatino ai le whausia o se warehouse tele ina ia mapu ma malu ai o loa ia a Samoa. O le vaenga lona lua o lau whautuanga sa matu le malo ma le sunga lauri wa o ia le sa wael poloketi lea. Le lau alu ese a lau ua fio le fionga te matai pare mia ia ma le kapeneta ma whaululunga o matanga luenga ia. Whaatino le mea lea. The Export Authority lea. La umatu yai wa ole mea tā uolo na lua lea. The second phase of this, as a piece of advice to the government at the time of my conversation with Lauli and Mariatua. O I foi, e te tauna ta oto ai se vai ngā tupe tele al malo, se pāketi te le lava. A wafoi o lela au mai nei leo fai whātoanga, mai se sae se sifo, mātū, o mai malatu whātoanga, fuo whaele lenga, o nāla ia leo. Whaatino e loi i, le a fo le tongi ina, ele matanga ruenga lea o le Export Authority, to tongi whai whātoanga, o le au whai o loa, o le au ngosi mea, o le au whai Faiva. To tongi a lato o loa ia wa mai tonu i na ia teu malu, i pusa aisa tele ia, wa lela aosu i o le malo, i fafo, e tala noa, masa ili ni maketi. So you see the equation is like this. Producers, farmers, fishermen will come and get paid straight away. Mava ai le matango fia le nafu whanga man nā mafu whanga au tu. To tongi ei lava I, e le whatali tali le au whai whātoanga, ma le au whai o loa, ma le au ngausi mea, po le au whai Faiva. Se I maua ni maketi e le malo,
whātoa tutongi mai le malo, whātoa maua lea o le tupe tutongi ai le malo, leo whai whātoa anga mara au ngausi mea. Le ai. Mai au sala whai tau nuu le Export Authority Chambers, po o le warehouse, they get paid straight away. Ona le kea le pepopole. Ile o loa o le o ta oto mai limo le malo le matanga luenga o le Export Authority. A le o toi vave na tutongi maua la tutupe, toi fo ye whaatino ngā luenga i o la tu ele ma lau whanua. Mātina. Get paid straight away. Forget about finding markets. Auto to pole. Ile sa I lio ni maketi, tiutel nā le malo man matanga luenga. O mai o tau I fafo. In terms of diplomacy, negotiations is on the table from government to government level. Ile vau le malo, talonganga, whaavau malo, teitai o malo, minsta o malo. Yo, e mawhai ai o na talanoa me whetuna I le malo si anga wha minsta, malo si anga wha CEO, malo si anga. E mawhai ai o na ngā wai mai le atu nuu ma le latu maketi ina ia control ai le demand ma le manonga o le supplier le mai Samoa. Yo. O tau se sila la iei, le tā ua tele o nā mata upu. Lea lava lo wha ngā solo, ewi a ina iaile ngā singasi o malo. Ai, o manifesto, ma na vatau uma ia na a mai, e le whaatutu e le atua Samoa, e te tau na whaatino. Ai pangalea, e ai mea o le mwhai o na whaatino, ai ai fo I la mea, la tala whiwhia la na I ha tau, o te loai, le na suatia ele le lava yasu. O se ati na le lei mō Samoa, ai maiso le au ngausi o loa. Whapena foi, ma le au Faiva, ma le au Faiva ato anga mati na manuia ai Samoa. Manuia Samoa I tau mafa, e te tele, matotoi, ma whaasoi le atunu. The access of all those manufactured goods, whether agriculture or fishery, are now in the hands of government, and it's their responsibility now to find markets overseas using the diplomatic representation and also diplomacy negotiation. Ewa aila le fia lau whai whātoa. O mai la ele le mataupu peo na au tala noa tuai fo I leisi vai tau. O le afsosoni la le I le ngālu wenga. Ai la tau e peo trade commissioners. La tau o komsina o fe whātau wa inga. O loa o ngau sia I Samoa. O le awhi visa lau iwa sifuru le tolu. Was this it? Whai si lewa? Awhi visa lau iwa sifuru le tolu. O le nātau sanga. E le ma whai ona whaangaruina I hatea. Le anga e tele me tau na tupu le tau sanga le nā sa o wa awhia ai. Ma loto lotoi ai. Ia tina e te tele ia mo le Pasifika. Le o mai lava I lea so. E mana tua ai pea. Ia le sao tā ua. Ia tina e ia na whaatino mō tangata atu motu o le Pasifika mō mua. Sao ia le komiti o le fina uina o se aso whaapitoa. I le awhiv sa lau iwa sifu le tolu. O se aso whaapitoa mō tangata atu motu o le Pasifika. O sa whai masui o sa moa I tono o komiti le nā. Na fina wai ia mō se tātou paketi mani tupe mai I pūlenga whai tu malo, local city councils. Na ulua I whaavai ai. Le ulua I Pasifika Festival. Le o mai lava I le so. O lo o ola pea le nā festival. Ia ma le nā fo I tāpen pananga e tumu ai ia tangata o le Pasifika.
ia lātou o loa ma whaalinga o tūmanga I whanua ma whaafia whai e tai e Western Springs. Tai mua le nā. O se aso e tupe ai tangata atu motu o le Pasifika. E whaatau ai a lātou tau mawhitanga. E whaatau ai a lātou o loa. E o mai ei papalangi mai lea tunu ma New Zealand rava lātou ia. E wawa ai ma sila. I whaafianga o siva o pese a tangata atu motu o le Pasifika. Tau sanga lava le tasi awhi sa lau iwa sifun ma le tolu. Sau iei fo I tono o le komiti e fina wina. Le iai o se le sene whaapea fo I se ala leo. E whaafafonga ai tangata atu motu o le Pasifika. I se le tio patino lava mo tangata Pasifika. Walevana iai ia le polokala me le TV fo le tangata Pasifika. Ai o se Pacific Radio Network. Tiu fongo tangata atu motu o le Pasifika. Tau sanga folia. I le fina wina e le mātou komiti whapena fui le fionga ia nai a whanai. Ba e lan mea ngā ia ngai. Au ia ila na I tono le mauta whanama le Parliamentary o New Zealand. O le tāu o le nā. Na whanau mai ai. Le lei tio o le Pasifika ua whaingoina nei na lua New FM ua lua on the stations. Le Radio 531 PI. Le siu fongo tangata atu motu o le Pasifika na whaasosoa ila ia lea. O aso mo lea atu motu, aso mo lea atu motu o le pō. Polo Kalambia Samoa, Tonga, Fiji, Rarotonga, Tuvalu, ma lea e o mai lava I le so. A lo o whaatino ina pēa. Ia le nā au au langa me le nā tautua. Ia. O nai tala mana ia nā. E ilo ai. Ma o le tausanga foni nā. Na ia e le fionga le komsina o whata wa inga. Le fionga ia watu tu I a Pete Meredith o le uso le nā o le sunga ia fontoe. Le sui te tai o le tua ngai, le HRPP. O le na uso le nā ia watu tui. A Pete Meredith. Sa avea ma komsina o whata wa inga. Nā fua I le teimi le nā I le mātou komiti ma le fionga le komsina o whata wa inga. Le mata upu ina ia whaalotu tele, encourage, o tātou tangata Samoa. Encourage our own people to buy Samoan-made and manufactured goods. Nale wingo le nā upu. Ina ia tātou watu, ma whaasalala watu, ma whaalawi lo atu I o tātou tangata. Ina ia mawhai, ona whaalotu tele I tātou. Ma maua le ngā lofa, ma le loto nuu. Tātou te whaatawina I lava e tātou, talo a Samoa, whai a Samoa. So se o loa e ngā osi I Samoa. Aisea. We buy it with the thought and the thinking around that is emotional. We buy it on the feeling and the substance of emotion. Nale wingo na upu. Tātou te whaatawina o loa Samoa, ma tau mawha Samoa, e ngā osi Samoa. Ono o le tātou mawhau whaunga lea. Tātou te alo lofa tālo whai, e mawhai o le tātou wa ai wha le mawhau whau. I le usu o le tina I le tai au e toso lona pau pau. E tui le sea, e fisi, le funga funga, e wha mama, le mamau. E sali le tui tui. O le whang tui tui ma le whang sea le nale na whai mai le lo matua I whaleata. Tātou te vai wha le mawhau whau I ei whapena. O na oso leo le tātou wa ngā lofa. Ma e tango I wha tustusara. Le usu pō le tai au. Ai ale talo lele. E te mawhau whau I le toia ina. Le wha saniti lona ie ma savali. Ma lana pe ato ma le amo ma le sapelu. Vai atu oe.
Ai fa saniti te vai tu na eloila ia le ise underworld to ino fia. Ile oso e o le lai le tai au molo na nganga ai. Au anga il to ino. O mafaufonga na. Ile ala usu male mamafo le avenga na mai tuai liu po o fea lava. Le tala loa na o mai ele a monga leo. Au fai me umana o le koko. O le toso I fafo I le la ma le toi toso mai tonu. O tosi sila lai mafaufonga le lei na whaatino. Leo ua o whai atu le fionga I le konsula. Ma le komisina o whaatau inga. Leo o toi fo I mai le fionga a watu tui. Ai au tō sila fo I le teimina tofi mai ai a watu tui. O ia o le uso. O le sui te tai o le HRPP. Ai sa u whai atu le sunga lauli. Oka le tō whā. I nā matua. Ma se wha tanga le lei. Wa le manatu. I le so tanga o le fionga a watu tui o lona uso le li lo I a lo a vea masui te tai o le HRPP wa leva na vivesi. Ai le I tu ua ai le mea sao male tā ua e te tau na whai. Wa le manatu I porkiki. Vaenga whau whai SS. Tali tonunga e matua SS. And the whai level feelinga. Ma ave le wha mua ma le wha tāua a le fionga I le te whono le nā mai tau, ma le fionga te mai tai pāremia. Tofi se ua anga wā. Ia lau toi fo I mai nei. Ia le fionga. I le komsino fe wha inga. So there are unfinished business to be dealt with. O la o tala wha mamai nai le nganga whaftai. E le awa nea ni porokiki mani vaenga whai e tau whiai le whiliwhili o lea tamali e anga wha. E whio mai e toi wha umala ngā luenga sa whatino. Ia mai au te whiwhie e lango atu. I lea wha moe. Ia awa ia o loa nga osi mai tono al tātou tunu. Pelas whatita inga. Tā tia whatasi a le talo tonga, o le talo Samoa, ma le talo fiti. Fitu tā la, Ivas full sene, ia le tau o le kilo, o le talo o tonga. O mai le talo o Samoa. Fitu ta o ye valu tā la, 5 full sene, i le kilo. Ai o mai le talo fiti. E na o le valu tala. Taunga tātua ia le talo o Samoa. O ina e sau ai le mawhauwhaunga. Tu sa lava pe Ivas Fulsene leo o taunga tā ai le talo o Samoa. Tātou lono sa ia ma tātou mawhauwhau. I o tātou tangata ma le au Faiva ma le au Faiva. Ma lo lātou mālosi na ngā pātia ai e le atina elea. Wa tātou le whātaua la le talotonga ona e tau ngofie. Ma le talo fiti e matuale lei a e tau ngofie lava. Na e pēa whātustusa mea i a tau ia. Ai ua e whātauina le talo a Samoa. E taunga tā atu te isi e Ivas Fulsene e taunga tā atu ai le kilo. Ona o mawhau ngā lofa ia i o tātou tangata. Buying with emotions. Actually imagining this old man that walked from here to the forest. Koe amo mirikalo. Alale na e se le tā wei pēr tātou toi mawhau ma tō manatu i o tātou tangata.
Ma le awala o lo whaatino ai ana tō whaatoanga ma tina e i Samoa. La so na fina ma lang whaatasi mai ai male ana pō. Ma stasi fo i o te mali i whaipisinisi mai longa fo i titono le li o le au ngosi o loa i Samoa, le whionga atanga loa Eddie Wilson. Ma le whaletua whatalo whātulu tātou proklame e eisi teimi o neiva i aso, ia, tātou whailoa i fōi, i le tāpol kalame o le nganga i fō Faiva po o le tāno awa te mo waile sao. Ia, ma tā whaasoa fō i le atunu u le ala o le whainga malanga. Ia, ma whontanga fō i maisi maketi. Awa o le whionga atanga loa Eddie Wilson, o ia lea lo whaatauteia, ia le tātou pol kalame. O loa, o le au whai o loa Samoa. I marasa i lina fo i o maketi, ia le nā o lo vai e tele tangata e te vai e o te whaatauina fo i le koko loa. Ia ma o ia fo i lo vai ia le pisinisi le nā ma le whale o lo tele le nā i motaa le tau mesina. Ia o lo o a whea e le tele o tangata. Ia ma sila fo i ma whaatau o loa o le atinae. A lea fo i tamari, whatalo whatu i lau whionga tanga loa, Eddie Wilson, ia ma le whalitua, ia, whamoe o lo o le amanuia usu ngā whono, ia mese fo i fua ngā luanu mamao, mo le atina e manuia o Samoa, e le lumana. La tātou wō e tāle peselea, whamanuia atuai i a te oe. Ina ua ngā e o Faiva, ma e tū la lata fo i te anga i le whale lunga le ala tele, awange e moe runga rea wala sunga. Afofonga se I whai o la utala, e winga I le nuu, ma le nei o langa. E kumea uma o le o langa I le palapala, sa ili mua mua, le malo le atua. Awe sawia se ie tofo tofo ina e se le mana ia o le ta a se le tala ina te umea uma fa angalo fo ilo a ina sa ili mua mua le malo le atua. Talo fa Samoa wa mauleta si po tua America Samoa le fina alo e ole atua e le maseu talo fa mana li le asalua tauto alua. Se fua o se la au aina, o se la au fa asaina leo
ata ata mavala vala au mai oi dia darling the way fefe loa mio ale ai la lolani au way fefe loa mio ale ai la lolani Ona o whaalongo ai lea I le si uwhafonga o lea lii ua whaapea mai. O ai ea o te au I nātu. O ai fo I alu atu mo I mātou. Ona o whaapea atu ai lea. O au le nei I nā au I nātu. E o le nā le tautua mo oina si ufongo Samoa o le e si ufongo le ofui pese alo mātou nu o le e whakasai la lu maunga ia o le ua maua wai ia le amanoa ia tātou te wheloa i e fo i wile li pule o le tātou whale ta vale le Omega Cars le ftelenga tongsia Pia Wilson whatalu whatu mo le ngang whalolo malole i le soifu man ria mo le langi mama e meise tiu te mawhai walo Philip masanga patia el nei aso alol soifu ia langi matasi la sunga po lo sunga feli a tau al sa yo e ne a tau ma malo le fa malo fo i le fo lang man bia ia fa malo fo i ai fo fuanga fo i pare ainga i na fina e tu ba atu Samoa no ni se fo fuanga ia le po te li mai fango ia di inga la pa po ia te ia ia me ata wari le ato fa mai sola fa mai e ale te bi tate o fatasi e ta wheloa i loa e le tātou haida wai. Ia, alo manuia mea uma e le tātou no whanga e le ngata le haida wai. Ia whapena fo i le tau mea sina Island Resort. Ia, o se mea tā ulena. O le tua lea fo i atina e mātango fie ma le lawi loa. I lau whanua mea ele o le tātou nu. Ia, sa le leila ma le ato ia. Ia, muia fo i ele nei Ifnisi tono dato lau fanua yo e wa fo ia se lumana mani o dato nu yo e ala le ngaluenga mtulanga pape ngai e fo i mani ai tanga ta lau tele o dato nu ya mi se fo inisi to tele fo ile ya fo lau tele o latinu o fi lo fi atu fi mo singa venga ngai ta mi singa biso ya fa pe fo i me
Ia vai tamai te lau whamaru. Aia. O le si vai ngata ua mana tua o nai masina wa tuana i atu e. Te le i o le misa ma le whitaua inga sa whai tono le ma whaalenga i nai ato le lounge room fo le tau mesina. Ona o le mata upu sa tulai mai. Ia ua pei ua ia meo mai nga foi le o private securities la tau te va aia. Ngā lua i tupe iai. A o le whanonga le ua iai le li mwhai pulo le tātou tu maloa me se lavo le tātou nu. E te tau le toi whafo i atu i le vainga ma le malu pui puinga. E le au manga ia matupulanga fo i tātou e pe ona masani ai ona tātou leo ina. Alu sa o le tupe i le no whanga ma i lātou o lea e whailo lātou sa o le pui puinga malu o e tā whaumalaru langi e anga. Ia tso o te whiwhia o se lango o le mawatu la song fu al tātou nu se manu o te se e fo. Ia i sa le i la mara sa no anga e no to fo i mai le mai manu e fo i mai manu o tangata ta fa mai fa fo no fo i tundu le fo ta mi sina mi so ia ia tu tino tangata fa fo ia o ngā tulonga la mara fa ponga sa mo ia o ngā fa balpalea ia fa lea le hotel e mata valea ia tatu nu to valea fo le hotel to ia i ling tangata tatu nu ia o tangata mai fa mo ni le na ia malo Besili whafteile tua sa mole a venua ma te wheloa i ei ma malanga whaatasi mai nei le tae au ma le whionga i le tangaloa Eddie Wilson ia a wheo whaafunga mai ma le whaltua ia whaatalo whaatu i ma whaamuru ia tu fo i niusu ngā whono ia po ni siaki fo i whaafo mai ia ma isi fuafuanga alualu mamao le tā uso patua ali i tongsia. E whaaftai lama o tuele o mesa o Leo te whapea po whila te vai. Ia, ruma mau ni. Le sa e malanga i tā moa. Ni fuafuanga fo i whale ainga ma tūlanga wapenga. Ia, ia me while lama lewa tu e tau me lau whanua le wholaunga le a taua. Tai. Ia, me marata tau sumatua. Ia, e bi ia le tu leu tanu me mamia. Ia, le i whitala vale whalonga i tātou talinga. Ia, ana tala whipima di ia telo tātou tapa au le langi a le a taua. Nā, di e lama. Ia, e tā uole nā, le anga leo le tua e pui lunga ala telema. Ia, ai, o moto e taliu mai foi. Ia, o se nganga whaaftaile nā i le tua. Ka mōle manas, ma mōle saunga le mū. Ia, ala se tala mai le, au, nanga mele tua, le Omega Cars le amatanga le neiva yasu. Ia, te loe le ale te tere se whamatalanga le a taua e ala a se e loa le a foi le ba ala Omega Cars le tula le a fiafi. Wai manatu tong sia wa mai ona e fola le fala yo e fatu lima fatelo e manu le tungia o fatalo fala male a tong sia male o Omega Cars al ne tula mai fatai tele la bela votionga le atoa ia moso ma moro ma to no foi i le tula le tia de wa fiesta to fasalonga pa pisnifi ia o fatu wa nu fa malo flo ma ni samo fa malo fo ta wa tai ia fatai en pa yo mo lu sa mon fa ngato tu ta to Pea no whailua tuna e tawhira tawala i tiki whata to piki apu nā lu lea fo i le aso tonai. E tō tawhira ni maoli e tolu tawale o tātou tangata Samoa. Pāse tai Samoa whaonga ingo tō tua o tātou whale tawale. O lea lawe numero tawhira tātou whale tawale, tu tonu hao te roa ia New Zealand atoa. Ili whatau ngore tawale leo le for rangers tonu New Zealand for the last 3 years. We are on the top of the market. Tu tawale te afuafua tu whitaua inga lunga le marketi. E paula i tiki lava taua tātou tawale and plus. E fitu. Malo, saudo pia. Saudo, tu pasiafia, boni a pua te tele, a lea taua. Malia. O pentulanga i ele soi fuanga i nisi. Ia, o le mera ngā tutu ngai taua tawale. E tu pai maia o na teo te rina tawale, o le leo tau sanga o tawale. Ma te refa tau se tawale lalo mai, tu hafte sipulu maleono. Ilunga mai tau lua fedus malfa. O tau tawale o kilomita tawale pa o popo tu ai male tonu tau sanga le mātou te ba ai e tawale e servicina o tawale pa lista o le afo lista la ina o tawale ia ma de pasi ina o tawale po sanga le wong fitness ia fai fu ma ia no mo si tonu tau sanga ia fa mo ia fai ai nga la tu i feo fi la so to nai ia ni longa si pa i le samo au te no fuai a ti fa tau si tawale sumai tala mai au pe si tatala e ma fai fu nai bala au mai il tatu le nai il o iva lua fitu lima balu ta sudua o iva lua fitu lima balu ta sudua
pesu mai foi i le lua se lau Kevin Stripe ngai papatui tu e lua se lau Kevin Stripe wala te foi fe vai o le olu tasi papituono lima fatasi olu tasi papituono lima fatasi ia fa tai tele lava la usunga kula usunga foi le atawa kula matua mo a te nei ia fa tu fa su fu e te uso ali atawa after tele lava maria le Gagaifo Faiva i lau talenga tungsia tātou whelo ai pēr ai wha soifu ia mo le tem nei. Ia, soifu mai mania ri atawa. After tele lava soifu ia le nā tungsia Pio Wilson mai le tātou whalata vale o le Omega Cars lua sa lau Cavendish Drive i Papatoetoe a leo le nāwala au i lana telefoni o le o lua tasi whawhituono lima whatasi o lua tasi whawhituono lima fatasi ia pole numero fa le ofisa o iva lua fitu fitu lima valu tasi lua o iva lua fitu fitu lima valu tasi lua patalofa i lunga le tatou apia folinga o le sunga tapaita ia su le vea malo le sui fo mavia su o Kevin Tunganga ya mese fo i lo uso i Sydney Australia male a ingali o tavita sui fatau talo fatu ya te oe male faltua ya male no falo ya fatalo fo i le tamaitai sengia le au moa ya fa perfo i Ronaldo Espionard o Dick Schultz o Johannes Apati o tō umalavolo i lunga le tātou apia fōlinga o le tamaitai o maina o live tālo lava alo le soi fōmduia whaftai ngā luenga leo lo whātino o sunga a Louis Kunvaiu Ferretti alo o mafuta mai i Honolulu o le masania i Sophie Andrew tālo lava o ta Ryan Modi from Kiribati tālo whai o lai ta whau i Kiripaki da uka male pesta ma na oia talo lava malo Joyce Newelly Franz Wright ya mese ve o tōle nālo o mai mua mai i Tacoma Seattle Washington tawhito ia whapea fo i leu so e malo Paloma ia ma le whaletua ma le ainga Paloma Sangale ia o i lisi lea talo fai o to uma ale o tu la fa talo fa ya te oe ya le meta ua o le o te fafte ya tu emma vai pu a maina olive lena tau le papa ya fa pe fo i Lucila tinei ko kele ko ka fi kufa ka ko por kalame ya ina ya mo fo le ata fo i te ngata la tau ya good to have you back on Marietta P. Alo le soi fo Maria Marietta lite te vale oi le tofine ya Amelia fa moana o le plestene ma le filo tusi o le tusi ale tato por Kalambe ya a mese le ngata le nganga i fo Faiva ya a mese fo ia le tau tele o le porkalambe o le tano ava e te mawai le sao. Wa le mo start of so ta inga ma so ya Matt Luatua ya mai i le company o le Advice for Life ya se ma se teimi ya to mo sisi ava no ale ta u la to ya o le tala no mene o insurance ya po o se tupe faanga fo le e pui ai lo soifua. Ia ma tango au ia ini te ngata pe a tupu ni wharo lawe ia. Te oi, ai, ole ma ta upu sa tu umate talanoa ia i leso. Ole ma ta upu leo, ole ale ta ua. Ole whaatino ina o sau mawainga. How and why it is very important for you to have a will. Ole mawainga tustusia. O whea lu ei le mea o elfa whingi alu ma le mea Erikari vera o ai ka malo le ka along ile insurance ale ko olu alfa finger woki Erikari era ala va longo me si ai insure ma beset ele dinga so ve man kalanga FM mai fa ai ko ka ele o na ke ele insurance mo le si
Emma Jane Lawson, talo lava tu fine, alo so i fumaria, pa talo fatu I sheu tina ya anti vai tupu, ya mauto uma olo o mafuta mai. O tava esina fanene, talo fa lava malo so I fumaria. Ngalo sios, please share our program. Press the like button and share our program and leave a comment for me or your thoughts. Me e mafo fau yai. Le si banga ta wa le te fia fa matala fo ile. Pa ia maurungo le tātou tunu. O le lipoti la ta mai le nei. Mai le New Zealand Internal Affairs. O le matanga aluenga o mata upu fa loto I fale. Leo tau no mai le tau nei fa te atu te lenga te le ai Edwin Puni ya o le te fono o le maftanga leo lo ngā lue whaatasi o le taftolo o le fono fofo tua Samoa. Papena fo I ma le maftanga a whaife au so whaatasi a Samoa. Ia whapea fo I le fono fofo tua a Samoa. Patalo fatu fo I le fionga le alori. Whepulea I semi-whepulea I ma le whaletua. Ia sene, ia ma le ai ngari. Whamu moe lo manui o lua o lolo fo I asu tātou te le whei loa I ma mafuta ma whaise tala. Ia ai le talo lo whapena. Manui o lua. Tama ia vaipua. Talo fatu vaipua. Tātou porkalame le atou sa verne nei bo oe. Ia me se fo I o tau o tamao le atunu o lo whengai. Ma Samoa ma le tātou porkalame le aso lua le aso ataiao. O le tele o sulu e mawaifi ngota. Ia pa o le vau fili fili o le tātou tū ma le anga I whanua. Wha manatu pēr ia Samoa. Le tāu o tele o le tātou ngana. O upu e fotu ai le ngana. Ia o muanga ngana. O le vau ngana. Ia matala tuu Samoa ai nei mea o ala ngā upu. A vea mawhasino ala. Ia mata I ala fo ia I tātou. E whauinga lua. O mea na mawai. Ia malona tāua. I le whao ngā ina. O le lipoti le tamaila lea mai le Internal Affairs a New Zealand. E whapea. E le whaiunga o Februari. Lena te atu nei lua fe lua sfurma le lima. E tasi le afe. Lua se lau. Rono sfurma le lua. Le au whai o tālo sanga. Lea na taunuu I le Official New Zealand Internal Affairs in New Zealand e mō le ilo ina. E iwa se laus fulma le tasi tālo sanga ua mai o na ilo ina. Ma ua wha manuia ina ile si tseni New Zealand. Oka. E lima tālo sanga ua toi ave itua. Pe ele o wha maunia. But, testing the waters. Na le lima tālo sanga ua ave itua. Pe ua wha mau itua. Pe le lo foi pe ua le wha maunia. Pe wha maunia ina. Olo o whaelo mai le whasota inga o vaenga ua whaaleleia mō le vave o na ilo ina tālusanga. Ai maise la vau tālusanga olo awala mai le official New Zealand mai Samoa. So, the New Zealand High Commission in Samoa are forwarding all those applications submitted in Samoa to the Office of Internal Affairs here in Auckland and also in Wellington and Christchurch. Nono winga la faulu ia le talo sangol sitseni le mata upulea I Samoa. Ona lafo mai le I la tau nei. Le la tau fa sa otul mata upulea. E lafo mai I nei ona faile le longa. A tonu e eise taiao I le lumanai. O le a mawhai ona whaatino le nā ngā yoinga. Ma le nā suenga ina ia wha maoni ai. So, we hope, that is the word, we hope that in the near future, the applications that are submitted in Samoa will be dealt with and processed in Samoa. Ta ua le nā. Vaenga umani o tula fono le te whafonga mai ei o tala noa tuai. Ia matau mawhai e so ni atu. Ia matau anau ina pēra le malo New Zealand ia toe whaatino ai. Whaatino ai ia e tātou sa ililinga na
fai le process i Samoa ma le toi tau lafo mai fo i nei le kuria, ia toi tau whaatalitali foi. Jeff Davidson, o Siana Semi, talawalawa. Alole se fo mvia, yeah, or like the button, press it, and then share it. Erika Maoi, talofalava. Ernesto, talofa, alole se fo mvia, o tau umalavalo mafuta mai, ilunga ole au nanga mle tutua, ole ngā Gagaifo Faiva ina o toi luas fulma 5 minute, ona tā lea, ole i tu la e ono, i le nei fo i a fiafi. O lo whaelo mai i le sota inga, vaenga e wha leia mo le vave o nei loiloina o talsanga, a me se lava o talsanga o le au wala mai le ofisa New Zealand. Ma ua le ngatala ina, ua tō manu mo Samoa le citizenio New Zealand, ai o lo o tuli pēr matangau, le ufi a le tamaitai, e le tūlanga le vave o na maua mai, o tātou tu a o whaamianga mai le malo New Zealand. Ea e taipeila o le tātou benefiti, e me se fo i le pensiona, e po le super anawata. Mua, ia whai o tātou sanga mo le maua o benefiti mai le wins, mo i lantou ua nonofo i New Zealand, po tu a fo i o loo tāwhawhau mai i New Zealand nei mo se vaitau. Lua, ia whai o tātou sanga, mo fale ma o nanga tau soifua maloloina. Tolu, ia whai o tātou sanga mo le Super Gold Card, i whaamrianga tau whemalanga inga i lunga o le public transport po o so se whemalanga inga whaalaua i tele mō tangata o le malo matono New Zealand nei. Ia, e le ngata fo i lea o le tau mawhainga ina ia whina wina ma mai se tu la fono wha le malo. E ala mai i le komiti lea sa lanto wa aia ma whaatanga ina le wha maonia o le mawal sit seni lea. Ma o le teimile nei, lea ui ele support group e ta ua o le whaliu le la. O lo o wha mau popoina e le Asa Foundation mo a inga o nei tu a ua wha amnioina i le sit seni. O se a wala fo i lea so soani ai mo le maua ina o isi au na ngā New Zealand. A wā le tausinga o nei tu a ua ngā i mai e nonofo i New Zealand. Mo a inga ua whaamniaina tu a ma e fia a wai le support group o le tātou whaliu le la. Whaafso tai mai Edwin Puni i le Facebook Messenger ma le emaili. Tu e whaafonga o le Facebook Messenger hoi nā e te wala au e le sunga ia tere ai Edwin Puni ai le lok tango e su ele numero. E matu ia oe pēr whai te whia lango i le nā fo i maftanga. E tā wua tele. E te mbawai fo i la ia mana tuala. O lea olo o mātou whina wina nei i le mata upu lea. Ina ia ave ese le sfulu tausanga. Ave ese le sfulu tausanga. Lea e uai le sitseni whato a e ang vaala i lea. Mo le full pension or superannuation. A mou mele tā ua le mea le nā, ina ia vave o na maua se tupe. Nai o tātou ta mā matina matua. A le teimile nei, o le whamrianga le nā naua iai. O e mou losi tseni, a le toina po le matua, o loa lava. Ina ia apalai le mea ta o le emergency benefit. Nei, pe uma e tolu se lau valsfulu, se yo o le fase lau lo fulu, le tupe le toina po le matua e mou mai. So soani ia te ia, i leava yaso, se ia mai on a roll out completely le vaenga lona lua leo le phase 2 o le finaunga mai le tulafono ma le Parliamentary o New Zealand. Ia ona whapenale ona maulis whamnianga atoa. Ai wala au le sunga ia tele ai Edwin Puni i le olu tasi, ono tasi valu o whalua. Olu tasi, ono tasi valu
o whālua. Ia, pe a whai te awai le support group na mōna i o tātou ainga mamatua o le ua atoa. Ia, le lātou tāpenanga ma ua maua o lātou seat seni. Ia, ai o isi whamrianga le nā, whai o noe whai i le vai le fo mai, tala fua i a vai ma, whapena fo i ona whai a fua i a ta o tonga pe a whai o le amna mi e whai se ta o tonga o le tamā po o le tina. Tātou oi wawai foi, ia, le o whai pese, le mātou nuu o le kalesia e whakasa ia ma le tupulanga te le vau, a le mātou nuu i vai ala.
Ia lena, leo whai pese le mātou nuku I waiala le whakasā ma le tūpulanga tala vau. Ia tātou whaia mea uma ma pepese ma vi ia ai le atua. Lena o toe wha manatu ma toe wha mana matu ma tua le I uma. O nā wai mai le tūla whono mo le benefiti mo tātou tamam tina mātua. O lo o whaamria ine lalo titseni lea New Zealand. O lea Faiva se lau Loos fulma le fasa I o lea smo mo yan wari a Faiva se lau fasa fulma le iwa. Te milane nei, mana tua la. Tu salawa pe overstay le to ina ma le ola matua le te milane u umalona pe mita ma mea whapena. Le ai ma se mea to I popole ai I tātou. Nā le o lava e whaahulu le talo sanga ma ave ia vaenga e whaamaoni ai. E entitled le to ina male o le matua e le tula whanfou le na pasi au le I whele kilisi masi le tau sanga na se I mawai atu nei lua whe lua sifun man wha. Ia, November, December le na wha tino ele mata upu le nā ma pasi ele tula whano le o e whai mana tua la. Ia, le wa entitled pa wanga wa ale to ina e lana emergency benefit. Ia whapena fo ila ia le o no pe le wharamai. Whaitong fitinga, whapena fo I le talavai, mea umalawa whapena. Lea fo I lawa entitled lai male to ina male ola matua, I le awa noe mawhai eona apalai so la ua lava fale. I le matanga luenga o fale, New Zealand Housing po ole kainga ora. E kuri whai aku ki kinga ora, a o whako o kainga ora. E whatalo whapitoa lava ilo uso I a tia. King tautala fua. Stasi fo I uso sa mātou tā alo ma whaia le rei tautua I le atunu. O le tālonga le fusu male whaipele. Talo whatu tia. Ia te oe male whatua e whapea fo le no whaalo male ai ngāre. Ia me se fo I siu te mā. O loo I nei ma whaatali tali se teimi e whaapniu I nai I lana application. Ia malana tālo sanga I lalo le tula whanfou lea o le seni New Zealand o tangata Samoa. Na ave e sea, wha a soli tu la fono I le vai teimi no atu ai I alo I a Malduna, ma le national. Wha avalea na I o tātou to ina mātutua. O to filau ma wā ai. E nā vai tau, tā ua tele. Tātou o e tāle pese lea. Wabai iei foi na ua mānawa, ma ngā Gagaifo fo I Faiva o Samoa. I le nei fo I awa uli o le aso ngafu. Whako maka le. Tā mata le vai aso. Shadow Avia. Ole vai di mai fa umai alua ele manamale ai sabani na ole numa ai putai ba imatino putai sawe sima mai maruwe ruwe sima mai maruwe ruwe le pesena masiva ya manava olenga o ia ua fulai aka anguru e pei o se wha iri pūkalu wale so ai putai mai matino putai ai fo ia ole tino puta pe a e si va malue mai pa malo stilo masavadi au wale wha kupu uiai e te lusi ai moku ai lo fika iai sawe siva mai maruwe siva mai maruwe
mira sanga lima awar sanga ngau ni masai oso kuai mama ayo le pese uma ai fukula ayo vai falolo mayo vai falo mayo lima luelue mai do uli kamira sanga lima awar sanga ngau ni masai oso kuai mama ayo le pese uma ai fukula ayo vai mai marue lue lue sila mai marue Siva ya Arabia, sabe siva mama lue, 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 siva mama lue, 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 lue ne peselena, masiva ya Arabia, sabe siva mama lue, 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 siva mama lue, 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 lue ne peselena. Siva ya Arabia, sabe siva mama lue, 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 siva mama lue, 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 Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Don't rush, slow touch, brown and white, like I go country, grab and buy, I can go bust. Can lose trust. White rum, fizzy pop. Where you they go, they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the trash, man it's so tough. Don't rush. Sabi girl no they too like rush. Animals they in human form. Body man nobody like walk, but you must hustle if you want job. If no finish they won't fight us. If them they run them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on right money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But it they rush well, it be much. Now gotta make my tap it they rush. The kind money we touch, yeah. It they rush well, it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. You fool me jackpata, I dey go Ghana. You never thought you dey from papas. Which kind money we never see before. Cause hello me, got me feeling I'm the one. Ajay. Can never take my cake away. Ajay. You can't count my grace. I just take my lane. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But it they rush well, it be much. Now gotta make my tap it they rush. The kind money we touch, yeah. It they rush well, it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. Cause it they rush well, it be much. Now gotta make my tap it they rush. The kind money we touch. It they rush well, it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. Don't rush, slow touch, brown and white, like I go country, grab and buy, I can go bust, eye for eye, I can lose trust. White rum, fizzy pop, where you they go up, catch my vibe, let me go off, blam the trash, man it's so tough. Don't rush, slow touch, brown and white, like I go country, grab and buy, I can go bust, eye for eye, I can lose trust. White rum, fizzy pop, where you they go up, catch my vibe, let me go off, blam the trash, man it's so tough. Don't rush. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa.
Samoa, kasi 5 amo. Kia ora, talofa lava, ni hao. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival. Enjoy more than 130 free or low-cost events on offer across the region. Search World of Cultures for details. Presented by Auckland Council. If you feel on a rental se whaalawilo antula na whaabitoa molema sino February mamati. E losful po se neua pa umaulalo ile tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Mabawailo avado ile se i e awhetala Samoa ile whai unga o le basina. E mawhaiora piki ile taavale mai le malawa lele I whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foil le whaletali malo o lo o e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Maratuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo I le moana e wha o ngā i le Pacific Easy pe wha o ngā fo I lau credit card e wha atino I le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awal. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pe ai wha I lo I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa.
Samoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala ulo le Tire World and Auto Limited i le luafitu tasi tolu o mo pa uta avale o le luafitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. In this update, the Prime Minister agrees there'll be sticking points for trade with India. Chris Luxon's heading to New Delhi and Mumbai on Saturday. Prioritising a deal with India was a coalition condition with NZ first. Luxon says he's determined to get our businesses an opportunity to participate in one of the world's largest economies. Yes, there'll be aspects that will be hard. You know, it's widely known, dairy is a sensitive area for India. India understands it's an important area and a sector for us. And a suggestion voters don't favour the government's direction. The latest Taxpayers Union Courier poll has Labour on 34.1%, overtaking National on 33.6%. Chris Hipkins, Labour leader, says the poll shows Kiwis don't believe they're making progress under this government. We've still got a lot more work to do, so I'm encouraged by where the polls are at now. That doesn't mean that it's plain sailing for us from here. The Transport Minister says the Northland Expressway is a great investment opportunity. The government's inviting domestic and overseas interest in the first stage of the 4-lane highway at this week's International Investment Summit. Chris Bishop says the road will unlock economic growth and boost productivity and improve the quality of life from people from Auckland northwards. He says plenty of government resources will help the project along. The project is expected to make use of the Fast Track Approvals Act as well as the Public Works Act changes for critical infrastructure that Chris Pink and I announced yesterday. Australia is still on high alert despite the worst of ex-tropical cyclone Alfred passing. Weather warnings remain in northern New South Wales and southeast Queensland, including floods. Australia's government will give financial support to people in 31 areas. That's news. In sport, Warriors coach Andrew Webster insists an NRL investigation into assistant coach Richard Agar hasn't been a distraction for the club ahead of Friday's round 2 game against the Sea Eagles at Mount Smart. Agar is alleged to have grabbed the throat of a Guardian journalist during a confrontation in Las Vegas, with the investigation ongoing. Webster says the Warriors can only worry about what's happening on the field. New Zealander Stephen Alkers won for the first time this season on the PGA Champions Tour. Alkers beat an American Jason Caron on the first playoff hole after they finished regulation tied at 12 under par. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Man, I know we had a lot of tragedies lately. Lo e whawhonga na tūtua mo oil si whonga o Samoa, Radio Samoa, su lima i watolu a moi au kilani. E na ua 5 minute mo te ailei tū lai ono malei a tau o sa vea leo rua i ali. Se yuli ile nei fo i aso nga fua ina e matanga o le nei tau sanga, o le nei fo i vai aso ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. O le so fo i leo te wawa i atu. E le whaafutupu. A le awhionga i a sa pau Faransisi va a ulu. E le i tu malo. E a male awhio anga fo i o sale moa. E a o le teimi mua le nei.
Ia, ua whaatiro ai se lulua I nofo I le suafa sa pa'u le alo le mari toa. Talu ona vai wha le suafa sa pa'u. I le itu pai o to o awa a ulu. Ia, moli e tuai fo I le wha malo. Ia, ma le nganga wha aftai. Ina ua tau lau o le wha moe moe. I le afio anga sa le moa mai atu lua tua ma le ngā utaala. Ia, mai se fo I mamalu le wha le tolu. Alo sida ma alo le mani e toa. I le tāvua fo I o lea. Sauninga I le wha tupu o le fionga ia sa pa'u le alo le mani e toa. Faransisi va ulu. Talu o le vai wha le suafa le dei sa pa'u. I to tonu o le afio anga sa le moa. Ia. Sa mai ta wina fo I le usu wha anualo. A le to wha le tula whale. Loa tua mle ngā utaala. Loa tua semi e pati. Ia wha pia fo I le wha le tolu ma ma lo usu. E pe o na masani ai I aso wha pia. I le tāvua tele fo I o le fo I swafa I tonu. O le afio anga o sale moa male I tu malo. Ia, ai mai se fo I. O le vava iatu. I le fionga le tanga lo matua. Le ulua I alii. O lo o tausi alii. I le alo le mali toa. Celestine. Ia, ai mai se fo I. O le tulai. O le ainga, o le paolo tu, o le nofo. Ia, o tulanga masani. No usu fo I malo. Usu fa alo alo. I o le tu malo, ma malo fai mai ta fai fio Samoa. Ia, wā puleono ma tu mua. Ia, mai se fo I. Le tulanga le tu malo sa nganga. Le usonga. Faleono ma le atinganga. Ia, ma le fale tolu. Ta ua le nai le mai ta watu. Ia, o tu maanga masani o aso whapea e whafo tupu ai ia se tabari. Ia, ta ua tele. Matu ai fo le wha malo. Te lenga ia namulo ulu fonga bua. O le vai maunga. Ia, malona awa. Le ngā luenga whai a sālelesi. Ia, e bai se fo i o malo usu. Ia, male mamalu I ainga e fia. Sa lato tapo ia Faiva fo I o le whafo tupu o le swafa va ulu. Francis po Falansisi va ulu I le ainga. Ia, tauna alofangia le tua. Ina ia manuia le nofo. Ma le paia inga. Ma ia umi fo I aso le soifua e tautu ai. I le swafa va ulu. Ia po le swafa sa pau. I to tonu o le tātou nuu I sale moa. O le atu le whamalo, inisi po o te mali o leo te wawai atu. Le ngata na tātou iaima me ma militino I le aso o le fionga I le tama a le fale. Ia sunga le mataia. Le fionga le ngaftasi ia fui mono teo. Ia, ai mai se fo I lea fo I wha moe sa whaatino I lea soan le la. I le whafo tupu le swafa sa pau I tutono le tātou nuu ma le fio anga o sale moa. A malo fo I whaftai I lau fionga. Le luatua, malo ngā utaala. Ia, mo le whapa ieina, mo le whapa ieina. O le nofu. Wawa I atu ma le nganga, fia ma le nganga whaftai. Ua maupopo lea I tu, o le ulua I nofo lea I le swafa sa pau. E le I tu pai o to o awa a ulu. Talu o na vai wha, ia le swafa lea I tu tono. O le fio anga o sale mo, ma le I tu malo. Lo o mai leo la utala noa. I le mata upu ma le ngasi o malo lo tula I mai Samoa. Ai se ai tā ua I tele ia te au la utala noa na mata upu le nei. Langa o lea na utau nu tonu o tua I Samoa I le aso na matua ma lepe ai. Le fale ali I o le mautafono ma le pale mene o Samoa. Ai se a. Leanga fo I e peo na utou sila fia.
sa avatu I lau pola kalame mua a o le I tupu mea nei. I le maa whesanga inga ma le fionga le whongoftalai, mo le whai tūla. Opua nei na whai le maa sauwha inga. A o tali le sua. Ia, mo whewhawha tai fo I le lofa ina ua whaato a to ai tau nuu le whainga malanga le fionga whongoftalai le ala lea. Au te matua I whaaftaia le atua. I le amana ia o le tangata whaatau waa. Ina ua aami masu e mai au le fionga le whongoftalai. Au te le iloa pe aisea. Te le istu stala maisi tamali maisi fale o polu. Nātou te whaia le ngā ruenga le nei. Ai ua manao le li. Au te watu mā te whaafsangai. Nā lai o le fasili le whaife au sa tali malo. Se whaabolo molea. E ai se numera a o whea au te maua I ai le tangata le nei. Lei a tau sa vea. Na whai atu le whai whea. Ai se a me te fia maua ai lei a tau sa vea. O lei a tau sa vea. O lei usamoni I a te au. Tala lea le whai whea. Tino ma ano. O lei a tau sa vea na mamolia le ta lolo. A loo a inga. O le whai whea. Ina ua umusa ma whapa ia ina. Le fale sa o le sunga le whawhengainga. Ia Reverend Sean Palala. Ma le fale tua. O le ekalesia o le tae au fō. O le tali o le whongoftalai. E ala o na ofia tala noa. Ia le atou sa vea langa. O leo lo loma le fono mua. Le ulua I fono. O le neitau sanga fōlua whelua sifulman lima. O le pale mene o Samoa. E whaata oto I ai lana ka lena o ngā luenga whai a le pale mene e le ulua I fono o le neitau sanga. Ia, toi whasiri ni whai whea. E ala. Ala ala me te mara o I ale I atau sa vea. Ai ta ua le whongoftalai. O au a o malolo. O te mata I le tele o porkalame. Tele fo I male au whaasa le lau, mai le stala avane ai. Sa mboni mai fo I le whaaftai ma le whaamalo a le whongoftalai. E le awala e kiliva ai a tātou matau. E ongo, ai le pala ai masolo muli e whaamatala le mea tāua, ma le mea moni ma le sao, e sa vali ai le tulafono. Ia. O le aso foi lea na ofisiling ia I le fionga le whongoftalai. A wā o lewa na ia tauli maina le tusi a le sunga lauli. Wa whaatea ai fia me malisi to o lima. Le ala saunoanga le whongoftalai. Au te le tango fia ina le mata upu le na. Le anga o lona talitonunga. O le mata upu wha loto I fale. Ta oto pea I le loto I fale. I le vāo fia me malauli. Ma le vaenga whaau whai. Ma le whaafale tui. A le whaatuatua I le atua Samoa utas. Ma o lona talitonunga foi. E ala ona le papai ai. Ina ne iyo o foi le mta upu le whaamsinonga. Ma avatu foi au mai sisi whai unga le whaamsinonga. E tau mau ala loi dai le nafoa. Awa e ai isi whai unga na whaia mua. Pe lima e fo isi whaamsinonga. Na avatu foi tongi I whafo e le whaamsinonga mawalunga. Ai toi whafo I mai. Isi sui na tutuli e le mota. I le whai unga le whongoftalai sa whaia. Ai na whaia le pālota tau walau. Isi whai unga na. O le mea la o tulai mai. O le mea na sauno mai ai. Na utoia wātua la upola kalame o le astor. Na I a o loma le whono. I lesi vai aso. O le tala lea ma le saunoanga lea le whongoftalai. E le isi se. Alo atu al whongoftalai whai tau mai loma le tusi le na watu I ala uli. Ma le whai unga al whongoftalai. E le whai o iai se whai unga al whongoftalai le aso le nei. Ai la le mea tā ua le tupu le valea.
O le fonga fitalai, o le tai o le mauta. O le fofonga fitalai, e pule le Parliamentary. O lana whautautanga, o lo o pui e foi i le tula fono whawai. Na tumu ina ua lolofi atu tangata i le aso le uluai fono le lua afe lua sifuma lima. Ma le tali tonunga o i e papa i pomu o komika le la sa auni mai le fonga fitalai e te tau na whaapa le aso le. Aia, e pasi le mea. E le i whaia i ai se whai unga le fonga fitalai. Ai ai lo talitonunga e tusa matula fono whawai. The Speaker has an independent authority and, as it's spelled out in the Constitution, and within his jurisdiction. Whalongo upuna. Ola ai. Ne pule le fonga fitalai e tilo ai le mata upule o le whaate aina ese mai oni tangata mai le nato pati whaapufai. O loo si pela ma tautala i eile vaenga, se lau whaasifu ma le tasi, ma se lau whaasifu ma le lua le whawai. O whainga pālota na teu le lua whaasifu ma le iwa, e te wha ma vai, pe e te tula i ese, mai lau pati whaapufai, pe e wha atea oi, pe tuli oi. E le to iai se mea, e ma whai ona e a apa iai, ma e to to'o iai, pe wha lango iai, pe tū ai. E te toe nofo mai ei tono ana mauta ma le Parliamentary. O le mea tau na whai e le fonga fitalai i le aso lava lea. I a to'o le mea le lei. Whai le mea sao e tusa ma le ala o le tula fono, and the rule of law that protects the integrity of Parliament. Mea tonu ali nā. Na sao noa i ai le fonga fitalai le matanoa. Manatu e whai le mea le lei e file e mu ai matu taimi. Ma wanoa ia fia me, ma la auli. Whaatino ai se wha le lenga. Upu e lua na o tau tala i ai le aso le nā. Reconsideration. Toe a fua. Toe whetutu nai. Ma le upu reconcile. Reconciliation. Toe wha mau popo mai. Ia toi wha le lea le valea, le taimi la le nā, na tu watu le fonga fitalai. A lea na toi sao nola vai ei. Tali i seu, se taimi e wheloa i ai ma whai se wha le lenga. Ia, lei se mea na whai, e o mai lawa le tai au, na wha atu wale lafo tu le epa. Lea la, wa whaau le matatao ma ai i o le moaulu ma le fata o le fionga le fonga fitalai. Ona ole le whaia. O lona tiu te ma whaasao ai le tula fono and the rule of law. A mana ia le tusi ma le whaate aina o fia me ma le isi to o lima. I le tae au le nā. Awa lava ni toi tua i sisit mea. E whai lava i nā, ma umai loa. E lua vāenga e tau ena umai nā i ale mai. Am ta upule ma malolofia me. Lua, la lava na ta alofia me, malona manatu ai. Ia ua le whaia mai se whai unga le fonga fitalai ma ta upulea. O lana wenga, mana ia lea. Ti e pea, ma whaa sou i le vaenga lea. Ma toi vava ai po lea le si move, po le si mea lea lea whai basa ngā i oinga. Tolu. O le toa iwa lea, na lau manu ia i le sunga lauri ala maria toa. O lea lava i le stala i. E ai le tae au e tu la i ai, ma o ese mai o. Ma o mai i e lango le lafo lauli. Pe o fo le taimi e whaatu la i ai le lafo. Tu salava pe nofo bai o le meo lo i ai le malo ma le fionga te mai tai pale mia.
a o na whaatū le lafo, e tutu uma e lunga te te. Longo i la tau e o mai le fono, sau excuses, mo tuatuangi o le tala whea ngai mo le taimi. To e longo o le mea la vaitas. O loa ina whaatino le lafo a le sunga atu le epa. Umana tala loa ma le sunga lauli, ta watu e le sunga lauli, ta atia lautu lafo se i tātou mata i tuina, pe ua langona e fia me, e nofo atu lava a o ai ua te tau ona wha mawai, i lona loto fua tia ifo, a wā wana sila fia, nā te leo maua le whainu mera. Tali fia me, e leo ia te au le whainu mera, e leo ia tuila epa le whainu mera, e leo ia la auli fo le whainu mera. O na halea, o na halua i lava lea whapea, ai le i tupu mua se mea whapea. I whainga mā loa Samoa, e tai ai e se vaenga to i titi, po o le siu, le ulu o le Parliamentary. Nea lo la na whaatū lo le lafo, tuila epa ma le HRPP. Lal mena o iai. Na le talia ina e whaatatia ese le lafo se iai se taimi. Lale si vaenga no o iai, na tūtū lai la uli malana vaenga e to luas fulu. E te ena le lafo tuila epa ma le HRPP. Ave i tua. Toi o mai. Whaatū le lafo a la uli. Wheiloa i matu le epa. Manei o lea, whamatala atu stepu le stepu ina i o a malama lama mamanino i ile atunu, e mese nei te mamtina matua. O la lea la. Umana mali lie i ai. A o isi teu te unga. Lea o tātou loa i nei. E tala ole, ma tala pelo fo i tula e pala tau ia. Umana ioe mai o le alangolango ina le lafo lea lona lua. Ala ale mea watupu. Tutu la i fo i alangolango ina le tumaita i pare mia ma te ena le lafo la uli. Aisea, a fonga Samoa. Wa leva na ofa yatu le mata upu lea o le mea fo i lea e ono tupu matu lei mai e tula epa. Scenarios that could happen tomorrow. This was written 2 weeks ago. Lea, sa u whasoa tuwai. E le i se. Tau nuu Samoa le mea tonu a lena tupu. Na mua valo tuai, ma valo ia le mea. Tele scenarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 scenarios that could happen. I le lafolo na lua lea. Ala uli. Ai sea. E le talia ina e tuila epa. Ma le HRPP. Le whaia ina o le lato lafo. Ma le tu la i o la uli. Ma le si to luas fulu. E lango. Se manu wa umai fo inama. Ma fia me. So se mea mino iai. E uma fia me. A le almele na tu lai mai. Laki fia me. Ale mea le nāna tu lai mai. O le mea le na whai tu lepa. Taui masui. O le winga fo i la leo le taui masui. Ua atangia ai i. Ua lango wina. E tui le epa. Se mea mata ngā. E tupu le whainga malo. Ma wha au pēr. O na ia lango wina se mea se. E lango ai fia mei tonu al mata. O le va ai le nā, le i ataua savea. A o lea na tupu. Lea na tupu. A whai lai te, kala pēr mai, mea wha ole ia. Wawa e le lango ina le mātou lafu. Ia, wale lei, tali mai. Ia, o lola ia o fifi o tae, o mātou te lango ina, ale i loa.
It was never meant to be. He will never, ever support the motion put forth by Lauli. I say because he knows Lauli will become the next Prime Minister. Se me le talia ina. Na ona wha lele wha mai ia. Awa e o tō langolangoina le mātou lafu i ona. Mātou te langolango tu fo i le lope te iua. Tau le fionga le au mālova pe moe la auli pale mia oe. Le pale mia le nale. Tofi pale mia le nale. Le mālo le nale e wha au au. Au tō se sila fo i Samoa le matau tio nei mea. Au te le tio fo i awhia me. Te ala whamatala sa o lava lo o langona ma le nganga e le matau pule nei. O I tū uma nei ma lātou porokiki, ma lātou whainga, ma fuafuanga, whaupu whai o malo. O lo o tala noa tangata nei, I o lātou tū langa whaateitai, ai po le le mea e maua mai ai. Ai whaangalo ai, ia I lātou uma nei. Fia me la auli, ma tui le epa. Te le tua ia na o stangata e tō tasi. Ma whauwhaunga nei o lo tu watu. A lea lava na sao. This was a selfish, greedy approach by all three of them. Pa wale me ese ai. O le whinaunga al sunga laule. E ala na lango I le malo ma fia mea. Ina ia pasia tu la fono mo tangata. Pasia mua tu la fono mo tangata ona whaato a whaulu ai lea o le lato lafu. Lua mea na whaatalitali iai la auli ma tu le epa. O le wha ma vai alo ia. I le loto fuati e ifo o le fionga te mai tai pāremia, malona to finga pāremia. Ona toe pou leo le whainga malo, sui mai le pāremia ono le maua e la auli le whainu mera. Whao popo iai ma le toa iwa lea o lo I lalo fia me. A le ale mena tupu Samoa. E matau tia lava. E ala no whātou te le tio fo I awhia me lana whātou whalainga. E ngai sao le fionga te mai tai pāremia. Na pauala leo le mea le tau te whātalitali nei iai. Se ia pāsia uma lafo nei, ma la lango atu. Ma li lifa atu le sfulu ma le lima lea. Ina ia pāsia tu lafono. O le mea te tau. Iau tau se sile e. Tua se I lava. Ele tamai tai pāremia. Lona tu langa. E lango I nai seisi lafo whatu. Oi seisi tu lafono e teu I tono le mautau. Nisi pili. Aisea. La leo ngā au te malia tuai, o le atala noina, ia pili ia ma pasia, ai umaifo, tau ai mau o whangu I, mau tu sa meme ai I, le pāremia, le minsta, o lora winga, o le mai maunga le taimi tātou te whono ai. These are technicalities of this motion. La na. Ana lango tatia tu la fono o bele na mana o ila uli pasio tu la fono ma pilia ai pangale elo to fi fono fo tu le pa malana vai ale fai le mele la tu la im sa vali aya tu sa meme ai le fionga le fong of the light wa le wa umona fa tu la fo wa tasi le me na le no to tama I fi me o le lafo lava e tasi na au maia, el sunga atu le epa, male HRPP,
Wa uma na whai i ai le whai unga le whongwhtalai ma le mauta. E le tali aina. E te ena. E ta whea le lafo. Le whai la toi au mai. E la auli. Na paule bea lea. O le aunga e tasi ma le whaboe mo e tasi. O le lafo lava e tasi. Ai ese te ngata na au mai. Sa tau le wha maamlama e le fionga le whongwhtalai le muta aupulea. The same motion is a vote of no confidence, but it has been brought by two different parties. Lea lai til tonu oil tu mai tai pāremia. O le motion lea la whātu mai fu i la auri. O le mea la vaitas. O le lafo la vaitas. Wa umona whai e lei tua ngai. Tau le taunu unga. Te ena lafo. A toi au mai fu i lai le sunga i lauri. I le tau na toi au mai ana mata au pulea. Mai te tau na te ena fu i le lafo. Ai mapuna i fu i lo ma lesi vaenga. Vaenga tonu lava la lea. E whātu tū loa i le fionga le whongwhtalai. O le lafo, o le whātu tua ina o fia mea malana kabinet. All of a sudden changed directions. Wa sui le me angi ele matangi. Ai angi ma mori loa au. Whaasanga sanga i le whatawhata ma le moaulu o le fionga le whongwhtalai. Ua le whātu tua ina le whongwhtalai. O le o tele whai unga ua whaio. E o le whamsinonga. E sau le tali. O le mata upu sa tau na whaia e le whai unga le whongwhtalai. A o le o le a ia te tau. Fete na i ai. O le mata upu la le ua whaasanga ni o. Whai mai ua le whātua tuaina le fionga le whongwhtalai. I ana whai unga. Ma le whātau tainga o le whono. E whaapito lana. Nana whātau tainga o le whono. E whaaitu au o na manatu. Ale ua watu nei la. Ua sisile fo. Le ua ave le whamsinonga. Lea ua ave i le whamsinonga. E fia mea malana kapeneta. Whaatasi ai matuila epa ma le HRPP. E malosi le tangi lea. La ave le whamsinonga. Spela me le whamsinonga. O a tiu te mamatafa ioi. Male malosi anga whaafonga whtalai. Wa le mawhai ai. O na ave ese mai malinufua. Ai alu watu seisi. E tofi e tangata nei. E loatu e whaawau. Ne ngā ruenga ale fonga whtalai. Whapena alua. E o lava e sui fonga whtalai. Pe tofi atu. Ole. Whailau tusi o le fono. Laltala le fonga whtalai. Se maile au soe. O man whaitau le tusi tu la fono a ia inga. Of tena inga. E winga i le ngā ruenga le fonga whtalai. E leo au mai e le vaenga whaasfulu ma le fia ma le limasfulu ma le vatu. There is no part of the Constitution that states that there should ever be a vote of no confidence against the chair of the House or the Speaker of the House. Finau mai ia le fionga atuala ponifasi o le sui parimia. A whai ala e leise tū la whono o ta otoa i o le mea le nā le pāle mene te tau na whai. Whai se tū la whono o le pāle mene na te whaia le tū la whono. O le pāle mene fo i nā te whaia le whaai unga o se i unga whono o mata upu wha pāle mene e le tau walu i o le whamsinonga. A leo sau lor fon whtalai. So se mea lawa lai whaile pāle mene o le tilo luwa e tolu pe ona whaia e tula epa. Iaf pulea i. Lea sa a vea ma. Ma pele stene o le whamsinonga o whanua masuafu.
Ai ile nā fo I mea, na whai e tula e pa, e sa ili ele lua vai tolu. E toi wha fo I mai ai Marie and State pule ai a tila I tonu o le mauta whana ma le Parliament, ma tonu o le wha msinong whanua ma swafa, soli tula whana. La le mea le tala noa mai le wha vai. Na o wha msinonga o le wha msinonga maua lunga, e anga waa, ise whai unga e whaia le Parliament, ma se lafo e wha atu tono le Parliament, e sa ili e lua vai tonu, e le anga waa iai, se Palestine ma se wha masino o le wha masinonga whanua ma swafa. Never. Aia, na whai lava e tu lepa. La le lafo na wha atu o le malo, whaia ina ma pa u le malo. O mea ua umana whawhau. Whai ina le malo. Nea na tā unga I fia me, a kā kuala e ka e hoki e li ka ngaka a lal me la whai. Whai ina le lafo le malo, o whea ni mea whapena. Whai ina le lafo le malo, ai au mai pef pule a I tonu. Ai ana le tū ala I leo le malo fau. Ta wala mai fo I le mata upu le fina wina nei. Se o wha mamla maina le mata upu le ta o le doctrine or the principle of necessity. Le mata upu fo I lea. Na tupu mai I le atunu o falani le teimi o le French Revolution. Dea no I tangata. Po e mai le tupu. Po e mai King Louis a tipi e se le ulu vatu whafonga le tunu. O le lava vai tangata. Dena lai ma full tu la fono. We the people. For the people. By the people. Ma tau tangata e pule le tu la fono. Le pule na nafo I a Samoa. I tangata lautele. Ma tau o tangata na whaia le tu la fono. Tangata mō tangata. Yoe. Ma le ala fo le nana lai ono mai loa tangata lautele. Tutu fatasi. Wa tapuni le mau ta fono ma le Parliament e le tupu. Wale I lopo fea le asulu I tangata. Na ave ai le whatautonga pe o le mele na whai lalo le whare I o Samoa. I le Parliament malana whatautonga. Na ave ai le pate nisi te lea. Yoe. Whātau tō I lalo le la, o tātou na whaitono le whare I. Ma fua mai le whanau I mele upu le na, the principle and the doctrine. O le mata upu whawai na ia. Whaatino ina se tonu mau tutu mo le file mua o ta ngata. Au nei tau ta ngata. Maune to yeis tangata o te pe yeis e toto e toi masa. Na alo ia loa lea. O lea whai ngā malo. I lalo le mata upu lea. The principle of necessity or the doctrine of necessity. Necessity o le mea o te tau na whai. It is necessary to do this to get to that place to achieve peaceful and harmony. Ye manino le malama bangana. Doctrine. Ole mata upu. Principle. Ole mata upu ta ua ma le whawai. Na iai na mafua na whaatino le mea lea. Fefefe. Ia la vanila. Nena e o le tupu ele I. Ye kia ye. Au apu mele vai ya. Eu ai fita. Walango foi fita. Ele koi ai foi lan fika e fiula vale. Pu e me manga fika. So the power was within the people. By the people and for the people. Only ngalo le mele na. Ale mele o tu like my name. Ilo tato o tu no. Samoa ole au tu leo la ulaunga. We have suffered immensely by our own hands.
O tātou toi do nafo a tātou ia, peo le tala tupua. Toi whai tātou. O tātou toi tā ngofi peli to meina i tātou lava tu lau whaafonga le tunu. Aia, mata ma mai moa le tunu na tui nātu ai le malusi anga lea ia te utou. Masanu nau tau whaafonga o whaangai na lupu lea. Ia whai tete e lango le pule o i tangata. Nā o tau o atu ai te tonu. O ua niu. O ua o tangata. Sa o tau tutu ai e le o ni ua niu. Le pule nā mai tangata. Na whai e tangata. Mō tangata. We the people. By the people. For the people. Nala le nāu te whai atu ai. Le ai ma se tasi. Na wha tele ngese. Tana wha tō whala inga ma wawa ai tangata se i vanga nā. Le sunga laudi an mari ato. O lau wha msinonga le nā. Nā lai ona tau ma whai e delay. Tau tau fiofi le umaya. Se pasil tu la fono. I le taimi le nei lau tilo i le tu la fono ma le mala lama i vanga wha whai ma upu whai o malo. E le o toi iai se mea wha pena o to toe. Ni sa ngole i le ola tu le epa. Tasi lava le aunga au tū olo iai tu le epa. Ta ape le atunu, ta ape le palemene. Whai mai lauri. Tau fiofi mamau le umaya se i pasia tu la whanoia. La le tala fia me. A whai lava o le mea lea tau te mana na o iai. O te lefa ma vai i lo to finga o le palmia. Ai a o lo tango lo i le pelu lea o te tā pena tu ei. La le pelu. Wha o ngā mai le fionga lea malu le malo. E sau e whata ape le Parliamentary. Ai ana finangalo i eitu le epa i le melea. O le whata ape. Pe whatu la i lauri, mo levana i alangolangoina. But that statement is written all over to le epa's forehead and in front of his chest. Lauri, you will never become, I will never even support your motion at all. You will never become the next prime minister in line. Over my dead body, my brother. That's it. Upu sa sa upu na wa ufa leo inatu. Ai li fa leo ina mai. Matu sa sa o mai e tu lepa. No. Elena, e tā ua i tele le wha manino. Ma wha malama lama pēr. Le tunu. Au tōsi sila fōlai ai. O i fo i nei loa i e lauli. Le nganga moni wha ole o le to iwa lai nofo mai o ilisi tū ale malo. Ana abstain le winga upule na ana se ei mana nofo pe ele tū lai. A lea la o i loa i nei. E mata utia. I tala a laule. Le ole ngia o le pati. Ia la le me. E le whaate a atoa lo ma le to iwa lena. Vato i fo. Ia. E mata utia. Sisila i le. I mata upu i peo no a vatu. Ina ia manino ai fo i le whao tanga a le atinu. O tau whaafonga i mea o tutup. O toi langa la ngā ai le maliu. Dr. Professor Caroline Sivayana
Gabbard. E le whātua sa tala le mata upulana. Ai o le vai asuna te nei sa au matamata atu ai. I tala le KVCK a le televise tutuila. Ma o wha maunia atu ai ia te oe ma le whaafonga le tunu. O se whaalave lave matautia ai o te le tau tala le mata upulana. Ai sea. Leanga i le te tau o na talanoa masalo-salo. Malalanga i langona o tangata ma whai ei tala e tuufua ma e tau valea i ma. Tau i fua le fionga le tamaitai paramia. That's another matter. That's an issue. And it's not within my jurisdiction to speak about that. Te leo tala ie a mai nei ma. As hearsay. Fa mai pai ma la fai, fa mai ai mai. Ta oto i pia fa pena. Pawale mea leo te talitonu i ai, ina ua whalongo atu i tala sa o lava mai le KVCK ma le TV ale. O lo ta ua i le mata upule na. There would be an investigation and the family of Mrs. Gabbard, Professor Dr. Caroline Sivayana Gabbard, are taking interest in an investigation about the death of Dr. Sivayana. Tati e whapena. Nei sisi o tua ia. Nei foi sisi o whaia ni masalonga. A o tala tangata ia wa whaine. O tustu singa tangata. Maisi mau mea. O lea ngā se solo mai tu o le mele. E ai le tai ao le matau. Right now, the new Director of Intelligence for the United States, Miss Tulsi Gabbard, has her sights set on the priorities for the national interest and the national security of the United States, not about the death of her auntie. Parliamentary is who had the authority to release the body of Dr. Vayana Gabbard without a post-mortem, and who ordered the cremation. Talala. Pawana of City Life Silene. Oye le pule na whamatu ua le tino o le tina mo na manuanga. Pen tapu ni ata ma whaise ta otonga. Ma whaatanga ina i loe ave sunu. Ai le umara malamba i le ai. Who gave consent and gave the authority and had that authorization to do so? Those silina ale atau savea. Au te le tua ia pai mala fai po oi lava po le pan mi po oi. Mana pautanga ta malo losi e tilo i ai o se whaatonunga ma se whautuanga wha le tulafono mai lo ia sili. O se whaatonunga ma se whautuanga wha le tulafono mai le coroner le pule o mali. O se whautuanga ma se whaatonunga ma se whautuanga mai le minister leo leo, mai le komisina leo leo.
ia ma se tangata o le ainga, the next of kin. Le se tangata, wāwāna nata, so o le tino, toto, a ano, iwi, mapau. Peo koe ngā sokanga rui i vai ki mingi. Vai ko ke ainga me ma ke inga le pau. La lo sokanga ma le masien ma ke kingo i fulful. Ma ke kingo i fulful ai ma ke soka i pau. Vai me kakukari e. Wha maari e. Fui ka kukala e whai. Samoa ma lau whaafonga mai. Asu atu vai mālui puenga. Ele ngata i whainga tāua tūlai mai tonu o le tātou Malta. Le fionga le fonga tanai. Whapena fo il te maita i Parliamentary. Sui Parliamentary. O le i tū e angai le mano. Tu le epa ma le HRPP. La uli fo i ma le vaenga. O le whaafale tui. O le whaatutua i le atua Samoa o tasi. O le motu ngā awha lea na outusia. E se tasi ina ua whisiringia. Tā uwha pēr tuai. The whole trouble stemmed from my predictions, with the speaker not doing the right thing and the right decision in the first place and the first instance. When he received the letter from Lauri to sack Fiume and the 5 ministers on the spot, because it is spelled out in the Constitution and the jurisdiction and the jurisprudence of the Speaker. Instead, the Speaker chose otherwise. To ignore the rule of law and his independence to do so, thinking he has done the right thing to keep the peace and harmony. Misquoting and citing that there is a law that protects Fiume and her cabinet. The answer is wrong. Now the tip of the poison arrow has reversed position, pointing directly to the Speaker's forehead. Lo fa mai le tua vai lo tusa so tātou maruia. Fa au le tātou tala i le aso taia. Ma le tātou launga. O le sunga a sau seu si ufanua. O le ave pasi le nā. E tau nuu mai i ai le pasi moe. O na faa foe lea. O le tāpua inga le tunu ui le so. O te tu autou. E le pese lea. Si o baba tupo i se pese. Lea i la tāpele pese sa vera. Whabawai tuai. Ia. E le whaafunga anga mo le tāpua inga a le tunu. Ia manuia fo i lau tō mawhtanga mo le sunga ia. Sau, ia, whapena fo ia isi porakalambe ma isi fo i fuanga alu mamao o le pōna nei. Tau tai i lunga le ala le tua mo o tau ua nganga ifo o tau Faiva. Ia, whapena fo i ona whamangalo se leo o lau toa ona le a tau se vea. Alofo tele mo oe, look after yourself and stay safe on the road. Whether you're at
or on the night shift tonight, look after yourself and be safe. Soifua. I leave you with one of my songs. But we're telling you, if you're Soifua. O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tualasi le alo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea o o fea o e iai Lalulangi pua o amale manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wamo atu Be ana ela Talata mai Se kusia uma e foi mai